This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go.
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go.
Kublai ya bara sa chisin pat ha ka live channel ka jonga sa chisin manakas ngi lawan biang bana preng so bahaya pi iwe baro yi ka background ng jonga sa chisin. Ta kamelay ka ba itanat ka basutanat bat katayo ka basung i basutiang ya baro bahagi ning sngi ka bladap ngaku apa nak kublai kerpang syai pi iwe nadu balang sedang jonga ni ka stream ka jonga pilai don kat nga nadu basdang ban manta katayo ngin penialek kai ya kani ka tournament ka ba ar jong katayo ti ba mining yi ba mining lai don lang ngang ni hajan ti kladon ka jing ya kajing ya kerpat nak kaling jeki players ki ban penialek kai nak sini namar ba ngi mud le kumju kumangile hi kum last time ya katu kajing pen le kalain osip kendiat ya ki group A and group B te kam nele nak kaliang jong i pedeng ong bengin nyat be syakmat ya katu mo ba mining mo ba mining lang bam te to na kaliang jong ang sa sisin syakmat ya syakmat mo te chat snow ba apa jenis sisin ta sa sisin ni me ba te sa sisin ni me ba sa sisin nga pedeng so bahay ki porlok baro ka ba ning kong tame pa banaing uyu blay ng bunong tao balay don kat gini gisngi tayo bat bantar kumju bangay don kat bat piki players kinong page bat ki subscribers ka jonga ki ba page ka channel ka jonga nga pedeng so bahay pi ha kani ka nga pedeng so bahay pi ha ka stream ka jonga sa sisin na ka banta kani ka tournament ka bangan pelong once again I would like to welcome each and every one of you who watch my channel. And this is the third time after 2 weeks, after 2 weeks, but that we have not done anything. The last for 1 week already. I think we didn't do any live stream and all. So again, welcome you all. Sashisin Pan. Oh, de bangam off ya ka ayu hapo ka ayu banganang le ya ka screen kanya bangam off bios ngoi ka sound man mo to what's ay kuda shibune secret riders channel mo bios ngoi ka tu ho to kamle le na kalian jingi na penbiang na daw ha oh okay yo ngoi ka background yung gun man perbangan ng pelite ana mapatslang yo ngoi pada glad of your mind. Tata, Saisin Pan, I welcome you all, guys. I welcome you all, guys, on my stream, and thank you very much for your love. Thank you very much for your kindness that you have been sharing my video. You have been support me in many ways. I think I've seen you have seen that through my channel also. All of my video has becoming a little bit increasing of viewers. So I really appreciate you guys for your kindness and for your support. And at the same time, I still request you, please share, like, and subscribe my channel. And for today also, for this tournament, will be the same, just like in the beginning. We'll show you the team who's gonna play today first on this tournament, because we cannot change, because we have been accept a lot of teams. If we are not gonna accept them also, they are asking like more, requesting us to accept them also. So I feel like it's not good to ignore. Being a fan, being a subscriber, being a supporters to my channel, I feel like it's okay to accept them also. And yeah, sa sisin ng mood episode 2 EP ba watsumi Secret Riders, thank you very much. Okay, and share ka link mo. Okay, wait mo. Ngan episode 2 iki players ka banila kay naman bangin sta may prabaje ba ka tournament. Tang ba kaway ka ba ayu pa dengan mudum persutu bakalong ba nakaliang nga jongi ngin le bit kumju kung bangile last time naman indam la ban perkala
da kumway. Namar ba kadehi ka tournament ka ba ladangim pediang ya ki team su am ki don ki bakar part banang man pediang nam ya ki tingis ngo bala dangim pediang tingis ngo le ba he palat ne kum tai ma hap ong tai lalong ko bale ba he te kami happy wada yang aru tengah la ong i ba mining sai sen shout out im ba mining ba ladangim pediang lalong ko masung le he te ladangim pediang ru labun pala ki team te ngapan map ya gitu ki polok ki bayar pet ha kan ka stream ka jonga bana kali ka jongi persanghi banyale ban penuhun lang ya baro mo phimdei ban mong phimdei ban sui ai nga su thu ba ladangin pan bana lupa kan don ka jing kata ya ki teams ki babun te kata ru ka dei sisa ki balapan sngo na kali nga jong phi so phimdei ban sui ai ya menta ngin hun ini bit kumju hi but next time pada ngan niale ban peduna no ban accept ya ki team ban rung hapo ka tournament ka jongi temanta pada tong ini be syakmat kini ki don art ligi group ki bana kali nga jongi 8 crack group A and group B te ki barung ha ka top top 9 mo top 9 ka rules kalong hi kumju ki barung ha top 9 ka bomon kin poi ka finals ha ka sngi Saturday rungan penle hi bat manta ka sngi ngan percaya fi begin le be ka advance room ba mining advance room mo advance room ada menta kasih lah saya kasih dengan pelak dekat advance rooms to all the best nak menta ki players baru khot nomor ketiga advance room bangin penilai kai and comment saya kendiat waju le dom waju penat yang mau nga susi ada pihak penat no kata kawai it's a secret riders so sorry Nganti kom tay babakalaw nga mo. Ta okay. One more time. Tingan peningay pi man ka screen ka jonga ban peningay ki teams ki ban ki badai shwa ha ka group A and group B mo. Pe hang to group B kan di kini players ki ban yale kai lada ki ngat man ka sngi. Kini ki team ka team jong Mark Ego Kang group A kan tos ni. Group A mam ta sngi. Tingan peningay shwa group A. Tegi team group A kini di group A ni group B. Wait mo ngan check nga lihat mo. Kita gini group A, kita gini group B. Okay, kini di group A. Okay. Tika nila ka shwa man ta kasing ka group A ngan panila ayu ngan panila ka shwa ka group A by direct. Kini di group A ka panila ka man ta kasing ngan pani pi kam hajan to kini di teams ke banila kay na kasngi naga team jong Langrau, Infinity, Team Speak, Team Langru, Team Met. And then Joy and then Yakbet, SD Sdangbet, Team Divine, Team Maram, Team Top G, Team Valerian, Z Chahebat, VLR Esports. Kini mo team kasngi. Okay. Dito kini team pet ngarung asyani hiba mining ya ka ba ile ngarung nga respect ya ka ba ila penle. Tinggal nilai kai swabi maki menta ka tim ke baningkong nomor begini di tim ke bala wan rung ningkong hapo ka jing pelat na kali jong iba mining na ka Eastern JDX East mo tournament baik tim ke bawan shwa ya kita hingin tap shwa tigini la yo shwa khmat tinggal penyak begini mo ba mining biangan okay dito prabaje kitu ki teams baro khot bade na po group A sngo bha bandrung no sha katuka what's up group ha banyo ID banyo na ki IDP ki jong phi mo wi ba mining no nga banyo na ka ba ya ki IDP khana man bakla te yanu enuru nginam sngap shu manta tingan ya shakmat ya ni ka tournament ka bangin penyat nang linga jongi basa season part to guys show some love show some respect na ka banta ka jongi bangin la ban pantelun ya kani ka stream nak banta ka tournament idu kumju batang ni shakmat ko nang don bun bhaki tournament ki ba nak linga jonga ngan casting bat ngan live stream ru nam taki tournament nakapata ki teams ki ban ayu ki ban yel penel kai bat kadon ka group ka bala phone yang ngin gisngi ka ong ba ban penyarap nan te abang ngan penmanang IP nama kidon ki polo ki bala terwa yang amata tayo Kiang ban penyarap lem na kabanta ka tournament ka jongki te
Nah, kalian nga jong ngarung ang okay, but ngam aklat di manum tu batek sing meneng aklat sisa. Amo. Hah? Penbet tandu. Oi, oi. Te amo ngan peningai pi kan don ka tournament kabangan penle na kalian nga jong nga. Ni na kalian nga kindon gi polok ban penle na kalian nga jong ki. Te ngarung al ang hoot nga pediang ya ka jing terwa ka jong ki ba ngan peniarap na makikwa penle live stream ka channel ka jong nga. Te kadin amo polok ya kata jing sisa. Penhe na him tu. Abang. Hmm. Thank you very much, Secret Riders. Aring laklat menen ang text nga tu way uperlok uang man paniara peki nga mun peti EPP namar bahagi ni kita yo kan sadon kan live ka jongki. Kondei niru apmo. Ini nang teks yang tapi ngaruh kalau jerong lah kerja pergi bun ba teks mentah tayo em tak dong amla depan bulut barakot. Okay, let me see. Let me drive. Tigitu kitim kat bangin nang ayu kinang rung no syapo ka grup kenang bangin la ban le no kam koloi. Tu grup yang ada pen ke screen. Okay. And for the next you ngan sa pen IP na kaliang jong kanika games kabakin penlong. Nah, terangan penperano hang ni hi namar baila. Ayu tingam tip nang penyat ya mekani kena penyat don bok badila. Kumno nas nang penbet na kaliang jong ka Kasi Pirates. Yes. Kasi Pirates ada don manu-manu hapo ka chat ngo bahaban pen i. Baik kani ka win ki ka tournament ka bapenlong na Kasi Pirates ka prize pool ka jong ki ka dedu lai 4,000 tingka. Yes. Baka dates yang akim pat ai tang ba ila ong yang aba dang pen bana la ne am tengok ong atel ada ken sa ai official pada kamde ya mata kan nu tadi ken pat pentip tiken ai official pada ya ka tournament kan ni ka tournament ka bana kali yang jongki la phone yang ate pe yang tu mo kan ni Kasi Pirates Esports Tournament Fight Loots Conquer Kasi Pirates Esports kan ni ano po ayu pilaman follow yaki po Instagram lu kumju Man book ikisat be the champion kom tu ke entry fees ka dekat tu sans panika advance room for all match. But ka squad type ka dek TPP ben. Irangel Miramar ka rondo ka dekat map. First place kini 10,000, second place kini tu third. Te kani pila ban ship itu ki contact nang ni na ka screen ka jongar kumju. Namar bakani ka dekat jing kerpat na kaliang ka jongki ban penlong yang kani ka te kila na kaliang ka jongki te hope for the best nga thrang ngan sa shim yaki man I live stream nam taka jongki an porlok ngaling nang sedang nang kuahi man perkentiu langi prakasi jong jong nga trai yaki ni lu ngan penile ngan penle na kaliang jong nga amde bang shim ye no nga kwa ban kasar lang para kasi ki jongi namar banak sedang hiru ngan sngo ba habane kentiu lang iwe ki ki kwa ban kentiu ngan kwa ban kentiu lang ki kumju te na kaliang jong aru lese kan hope for the best bagan ka tournament kan dei tang chisngi dari sisi tika stuk yang ande banong asngi lasngi tengah try yang haru kan siam jing te kom tu hi layu i mo and guys follow ya ka Kasi Pirates Esports Kasi Pirates kan perle tournament mo kan ni te to sa chisen pan kat baki players ki dangrung ha ki group ki lobby ki jongki I mean ha ki group ki jongki te ngirung ina ya chakmat tengah kwa ban snow na kaliang jong pi ke ba pi pan snow pet nga na kaliang jong mata ka sngin kana ka basai mo ngalapu ka we ka kendon ka amri ka don ki rules ki bat mai kan dia ka bede bede stream ka jonga ka pamanta kas ni remember this mo ngala pelat meneng ngala ong ba kino ki bayo ya ka chicken dinner nadu manta kas ni bala shai kas ni baradu final ngan sim interview yaki
ya ki leaders ki jong ki team ki jong ki ngakwa ban tip ngakwa ban sham ki mo denam ngakwa ban su thu pi ki nong ya le kai ki long kum no ki players ki jong ki sngo kum no ha ka tournament ki sngo kum no ha ka jing im ki jong ki ba ki le kai na du man no ki sngo kum no ka jing long jong ki esports BGMI po shalong kalong kum no po mengalia kalong kum no ngakwa ban sngo na ki ban express na ki balai ngale e kani namar bang akwa ba da kumno ru barok ki nong ki players ki bayal ekai kin yo kalat kalanti ban pensngo ya ka jing mut ka jing temu ka jong ki denam awang pi chat ya kata denam te kata ka we ka rules ngala pan mi ki hap ban le ang stream ka jonga nga hap ban karpat akiru ki de ban le khnang te haka por life but nga su pa pe nga kani ka we ngal awru ba hakapor bang ashim interview ye pingan at ye pi hapo ka account ka jongka gaming I mean jongka account jongka BGMI ngan at ye ki ngan karan lang hang tu hi tang ma hakapor bang interview ye ki hapor bang kali ye ki kin karan maki namangan simpor tang shim minit ar minit ka jing karan te ki kin shim ye ka video ka jongki kin shim ye ka video ka jongki kin ring ye lade namar ya ka tu video ngan shim pa dengan sa post as a content pada bangan bu apo ka channel ka jonga ngan bu Instagram komputer ter ngan share but kita ki ya kan ni ngale ru na banta ban kentiu lang ya baro ki players ki baju le kai but nakali nga jonga ru ni shakmat le sin nang liang nga jonga nakali nga jonga bet chimet barangkat bakat jubilan di esports le sin nang pen bet le se la da ka biang kan di ka jingle ka jonga tingan sa penrung no apo ka jubilan divine esports content creator nak banta ki e bar khot but ya kan ni ngale ru da consent jongki players da consent jongki players ki bayal le kai pede ngam pen bore pi be pinong ba oh penbor ini bahable te interview ni tai pe da phim tre kamne le nangali jongali ngam kwa hil penbor hari ke ing bangakwa ban shim namar bangakwa ban shim ko story yo le se basuki nang ni shakman kanum kut nang katni namang hamar perkhat de kabanwan hadin du bakas tu suki ngan yo story jong ki players ki bal adap ban ngin yo ban pen i ya ka Johnny ka jong ki kan dena kisotu am ngata tika Johnny ka jong ki kumlo ki yad bat kumlo ka esports po shalong ga yad po mig haya ga yad so that's my new rules. Again, I would like to inform to all the players on my stream, actually who played on my stream also, right? I have one rule that I just add up, and this time, like after every chicken dinner or 1v3, 1v4, yes, 1v3 and 1v4 kumju anong mo, kibayo la dangayo ban ring. If I got a chance to watch them on my screen. So what happened? I'm gonna take an interview for 1 or 2 minutes from you guys, and at that time when I took an interview, I'll add you on my account, on my gaming account. Okay, like if on BGMI, then I'll just add you directly on BGMI account. Between me and you, will discuss regarding your journey on sports, on esports as a BGMI players, and also about the esports here in Meghalaya. This thing I'm gonna do is because I want to create the content not just for myself, but at the same time for the people who are, for all the players who really love this game and who always play this game. And I just want to know their story, and maybe this will be in the future also. We can collect some story data, let's say, to record on my journey through my journey along with you guys that you play on my stream. You see this, I've done this until and unless I'm gonna do this until unless you are willing to do it. I'm not gonna force you to do that also. If I'm bringing this new rule also, it doesn't mean that I'm gonna force you to do it. It's upon you, by your consent only. If not by your consent, then I won't do it. Okay, and if you want to do an interview also, you'll do it. If anyone want to do it also, you can just ask me and type on a chat or on WhatsApp, or on a WhatsApp group also. Just type on a WhatsApp group that I want to do an interview and express your view through this part. But one of the most important thing is this: if I'm taking an interview to anyone also, please at least be respectful and respect the viewers. We don't want any slang words. We don't want any hate words. But a competitive words, let's say, maybe you are very competitive with another team. Don't say any hash word that much, but just show your, like, I think you understand. Like, be a pro player, compete with your team. Biar na kata. Okay, I've seen, I saw from through the chat, through the chat, Bajin mana if him I 4 games there. You see, the 4 games, it's really hard. Ka jinglut jingsap kamle ka busuk yang anong nam ngai pi ka jinglut ka babun.
Tena kali ngajungi ni persangkat bala namatang sedang ngakam yaman ta to ailat so ngene yele so kumni ski. But at the same time we'll walk along, okay? Ringi nang yo ngi yo sponsor na ngi yo brand ngi yo aim tai adin habut let's say maybe la ki don mo la don te share ke ala ki share pi ka video mun ni yo brand pani la kai ba kampun ni la kai advance man ka sngi kan. Hadi pim ya share bahati, pim ya karpat bahati perlop, la karpat pada la karpat chu kan. Dia nak tahu ke ngak ong ba ada pi kwa man penle di jing le kai ka bakam best shu kamu mun share like and subscribe and donate no pendap lagi tu donate no te kata ke ngak jingmut ka janga okay we'll go back ai kata kakam bhaiji yi de biang bha okay that's from Goni son Simli Goni get ready for the interview ma ki bajak ngan sim interview be ki bom job bro tamangan sim interview on this stream nomor bring akwa sisa and my ID I'll share you my ID please ya kito baro ngan share ki ID but ya ba winning get ready ki ID ki jong ki mo after mas ndap ka game shim ki ID ki jong ki ngan at but ngan shim interview ha share lupa group ki ID ki jong pi but kerteng so de kata share lupa ki ID ki jong pi but ki kerteng ki jong pi share se so ha po group mo kita ki players bayar kai ha po WhatsApp group share ki ID ki jong pi group A mo denan biar ki ID jong team leader not every players team leader ID jong ki team leader ki bagin shim interview kan ki ban shim interview okay kita ki ban shim interview please share your ID team leader of an account of a BGMI account so that we could add you on my friends group and then along what ada so we are almost ready okay guys ki tim kelas sedang bandrung tengin apalat hi ya ka slot tu and I wish you the best for all of you ya kita bayar kai ngan tharai ka screen ngan kalabiang ngan tharai ngan off no ngan pechwa to bukan bakla okay to I'm ready no more chat no more nothing and block ngan swagi chat ke berkon okay Tito ki tim A group A semua paban rung no apo ka chat bat kat bagi tang rung ngarung ngan penilai kai no hisa shipang ngin pensedang no hingin pen slam but and most important thing mata kasmi kadega advanced room. And guys, Goni, what Rajma? What a chat. Yukani, yes, thank you very much, Yukani. All the best for your team, Khasi Pirates, esports, ba people like kaya to. But pentip yang kasngi pada people like kaya no mo kan kapsuk yang arukum ju. Somebody's calling me. Why? Who? Who's that? Who's calling? Arey mera bibi. Tito, kat ba pidang ya rung masa hisin to pil ashain am ki egi pen shai rung kwa ba pin ya shai kalianga bangan du pen shai ya pi na ka batani ka tournament ka ba mantang ngil apar khat ong pen le na ber artli group man ka sita masuk bakan sa mid ba bakan sa jrong ba 3 games pat hun te ba gym I saw game pet ngan 3x load I tang ke irangil bat kami pet ngan pet ngi lapar khat bahaya kan ni mo kam de bengi shuya le kai ngan chupani le kai kat ba ni so mon mo hari ngi lapar khat bah ka bade ban le 3 games hun ba gym sa the Mark Steven Khongmam saw game se ba gym se place I 3 loot sa I tang irangil bat Miramar rondo I normal kan nom loot sandre hot ngin so thu tang ba Namar balik bangin mut balik ha ka final tapi namar final nilai 6 game. Teman tang saw game kadek ba biang hi ajing sisa saw game. Te tang bang ngan sapar khat bha nang ni sakmat te jing ajing bujung pi Mark Steven thank you very much blessing in Shimlang ya ka jing ajing bujung piru ba mining pejang ni wong ni ba Mark Steven khonglam yang like game pat hun te ba James I saw game se ba James please I like 3x loot dru I tang irangil bat Miramar Barondo I normal kan nom lut sande
Tapi kita ki bayok sngo hang ni pi so am iba ayu ri lapan sngo iba Mark Steven i ajeng mut kini di jeng ajeng mut bagi la ban ajeng mut bagi kenang bagi la ban pertelun ni ka kam lu kum ju pi nang linga jongi tila se ka taru ka biang pamain nga try nang linga jong pi mo so bah sapet ki comments ki ba ajeng mut ki ba bon ki jeng ajeng mut te la gidang dan ki ko bakwa ban ajeng mut gidang ai shu kenang ba ngan shim lang ke. Thank you very much Mark Steven Konglam. And kitim kladung naga tim group A kitang rong tesa sipang kan ulo kam kloy naman bakal aslam tingin penyalek kai na kam kloy bat andala dap bilakai marsin badapte tar ben mo na lan zongate interview kapat so tiang ti lok ru yong hana nai bam jar ni shino bi ma bai nga chet jam babang ngai nga nai umlung chu bam pul mari tanau sa plung sa sedung ngam tami ash bam za te chet ta ka grup E ka mai thrai ani e grup E sam ba mai ning wang nu wang na grup E kham E ngati ngam ngai tanga ka grup E ngam tip E lem E tang bang ngati ka grup E ka dehi ka grup E tamo grup biru buat le kai ngati ngam kechan lai no te pengen share tu pai pi khan diat mo sakaway shout out na kam ta Jubilant Divine Esports ka te hang te hedin la Saturday ngan puni ngai pi ba pin sa ong ba kan long top level setting set up na kabanda ka stream baro khajam but kate ka trial ka jongi ha ka channel ka jonga but ngin sa dangle ikiu kiwiru la kidon ki kwa ban penle alam tambangin bu da ka dor pada ikiwi la kinne yang apre free Mari jong free lu ya kan song itu ma tamba ngan situ mama ini ko map na Hey, Max Steven, love you too. Not gay. Oh, sorry. Oh, your girlfriend is calling you. Pitep do Frankie talang. Kung no pitep. Not my girlfriend. Yeah, ngapa dia tahu sih sana di girlfriend mo. Besi puji nga siya bom na. Tat kan roy na. Tele girlfriend lock na. Tat mo jual sama girlfriend na. Teto kami nilai. Teto kan percaya pi. Mentakas ni tinggal le normal we kumbangan julong. Ngan le hikum nihi ngan pani ki points ngan myo pani points kum tu ngan le normal. Ngai snisa jan. Ngan pentep ya pi bar khot kinong pet ki subscribers bar khot. Kan mau ni we share bat pentep pi pol jong pi. Sa pet ya ka final match, ka grand final ka jonga ka snisa jan. How was it? Ka long kum nuru. Please share your friends. This is an information to all the viewers, to all the subscribers and all the players who are not from the Khasi community. Like on Saturday on the grand final, what we're going to do, we'll not do the same just like what we did today and by tomorrow also in the group stage. But on Saturday, we'll be doing in a top level, I mean like, what could I say, in the Crafton top level, got Nordwind Gaming top level like BGIS, BGMI top level or EWC level streaming. Like, we could show live points and then domination and the same thing what you have seen in BGMI, BGIS or BMPS or EWC, I'll be doing on Saturday on my stream. Come on guys, share with your friends. I'm gonna make sure that you'll be surprised. You're gonna be surprised. Trust me, you're gonna be surprised. But for this, it's just a trial, okay? It doesn't mean that I'm gonna be that egoistic, let's say, like, oh, it'll be good or it'll be okay. I mean, like, no, I'm proud, no. I'm not feeling proud. Pengen akan parang along kan to bam chatani am den jarwa klet kan tin den akan parang ru. To amne lei. So what we're gonna do on Saturday? It's a live stream on a level. In an international level live stream, and that will be just a trial. Actually, it's a trial for Jubilant Divine Esports server that has been on making right now. Let's say making, and then we'll do on my stream, and hopefully all the players also will be happy, and I'm sure you guys are gonna be surprised how we're gonna do it, and it will be on the top class. And I wish Jubilant Divine Esports to DJ Wanchan Sucheng is gonna do it for me
and it's gonna help me for that one also. We're gonna have a team here in our office, and then we're gonna show the live stream, and it's gonna be a trial, and hopefully God be with us, and then if it is successful, and then that would be one of our own products that we're gonna provide a service to another esports organization who needs us for the live stream, for showing the points and all. Okay, and all the best, as you seen. The times is here, and then ngin stang is mo lalong kan lalong na yan ha oh benar oh uni ulah duk bisa oh panganan oh pangat ni wis nudu. Okay, Mark Steven Kong Lam Yong no TK Venom is a player who has they kan you pek hai TK Venom utu player te image sa bat kolis hood ya katali te kala accept nadu nang sedang Mark Steven kan beder ke ule ke ima ringet yang ngate menta borok-borok lawan ki tim ke batmai ki player ke batmai baru nang stream lo jonga mana kasngi kan mau maya ka wei ma bang de besap sawa shit tema okay offshore te wala kataru kanang malai pai rendang ngan bam jadi ini detok de ndalas dang ngan sa ayu bat mo ndalas dang ngan sa pelino bet bandung mo ngan simbrik chong akan detok. I'll be right back. Anything la tapi kwa add up on my stream, any points, any things that you want to express kemarin pernah ada bo. I'll be right back. Welcome back sa sisene PUA baro ngin stang na sisna ni aning tournament ka bamanta but nakaliang ka jong aru nga ong ma iba morning by day matzdang no ng slam. Okay, so sisin and here we go. Nakabanta kitim sa bamanta tigitu kinong chat sa ha. Oh, dah kundang paling ta. Oh ha ha ha. Nakabanta kitu ki chat ke jong kin subha ban pet bat kin ngin sedang hi sendan sa pang ba mining so ha man sedang no ngaru ngala kwa ban yu i kitim sk jongi manu ban nyale kai kinu ke ban le kai ba namar ngaru ngap ya kanika kachat ang niki ong ba TK on top pek bhai Venom bat kolis mak bat chili okay nga tingan durut ban pek ki sisa an ya ki chat ki bakwa ban i kitim ke jong biru kumju dapet tama one more thing ya kitim kolis pa dengan I advice ka way mo pidagat pitrim ha itanam pi la kai jadi finishing ngam ju i pi bunsin pi bakala ma finishing so dapet ka finishing kam de banong panik de ban kumba pi attack hining kong duam nga su ong mo kam de mga batay start no ngayon ikom tate pi panik no bedal apoy ka final match bedal ade por berkiwe mo
Tikumju mo nakalinga jongan ang ba lekai jajai no waju panik alas. Oke, ini yang lawan sekali ka chat Magic Panda 21 James VLR Esports. Why not? Why not te? Why not? Kitu VLR Esports yale kai ne emba James kila kai hot. Nala chupet untuk kakasal. Kila kai nakas niyo klaro mo last moment kirong nakat. Oh, am de kila moment larong di larong nampi. Hindi bilang mo. Oh, klaro nakalinga jong kilo kini le kai man takas ni. Katu ka screen back net apo kayu. Back net tu malah padi ngamane group ede menung bayar kai back hang tu ke. Kitu kilo man takas ni. Hang nam kitu kidon man takas ni. Mo, Magic Panda. Mbak mining balik usulam pada mbak mining. Itu gila sedang no hisendan sa Shipang kadangnya Minpet ya kata tim kulis wa tetang bang ngam i fans pada jong kita tim jong pada ki jar kumne ati nang bu shani sut mit jai ha kami bat andala yat ka airplane ngendeng no ka helmet na kalian na jonga ore kau gila Coba kaca. beli aja Video retransmisi. kadang we ka tim baklamrong katu ka beli ka jing bakla jongi ka jing bakla jong ki hima ta kam lei. So all the best for all the teams and ngati kala deng helmet unonya aeroplane lasdang te sana kalian kajong pi pinele kumnu ngam tip ndenga ngashania ya pisia barokhat bapin nele kai bha so bha and all the best sashi sin. And one more thing, please share, like, and subscribe ya channel kajongan nagabanta bangan yo kinang page shibun kinang subscribe shibun kalakiu hamantang na so sarong iginang page jonga barokhat batman tangan sedang no hisendan. Here we go. Woohoo! Nganaji tapti baro ki tim sebayadan mata kasih mo. Nganaji tapti idur kemat bahabri jonga ngan weng no hisendan mantanang ni namar ba yo ba pin yo numpet ya ketika game 7 pet yang ati kamlong pi dena mo. Te ngan weng setang i video jonga nadur kemana. Saya pada den lakut mo. Bye. Tito. Pri landing. Tito. Saya sen pada pi way ngapres of ha kane ka live stream ko jonga JDX James. I welcome you all guys on my channel JDX James. Today live stream tournament from organized by the Eastern JDX Screen. And who did it? Who organized it? Bak Mining and Bak Bimon in hand. Kilayarap nagkarangkat. Yan ang mining mo. Okay. Kato kiti midang hiar ha kijaka kijongki barangay iba po jongka military base on dan. There's no one on a military base actually. No team at all as for now. But mostly of the team they are on the hot drop. The location is on the Pochinki side. That mostly of the team also are trying to go towards north side and south side. There's no team at all. It's totally clear. Ka clear bha po ka south side, but ha north side pada ka abon magi team, but ha west kumju. Naga east side kan tak khaniat ki team ki babon tam gide hasan to. Oh, ka circle ka yacha ka west side. Ang tu ngit ki team sununu ki team sebelah akhir mo. Kan kamsuk kini ki team ki bandang fight magade ka team ayu. Kini kita tim kelawat. Tanya yang nak tanya ini ki fast knock mana nak ini ki tim nama arba ki layar langkan haju dengan pecah hai. Lagi ni dengar ni ki tim ke TX. Four NR ulah nok shalingkong, kurpang ulah nok shalingkong yung mejam. Kita di tim spicy ulah pendap di mejam hang teh apa jong jojo pool. Kita nak po west. Kiyo asan tau hana kali ngajong ki hejing sisha.
Tu kan jeng fight ke jeng ki mata ke layo cha fast nak nang tu. Okay. Kita kembali lagi dengan rak saya dengan screen dulu nomor bangan dubio I bahaya ki teams ki bangan hapan pet kan. No? Papai stelo na mana? Okay, to gini ki team. To. Hang tu gi ibo bon la nok ne bad guy ber ka team ka jong ki. Ka team number 7, ka team number 13, ka team top G. Nakalang jong payu la be. Persya jong kerpang. Okay, what a shot. Kuno dah haban reload dah pedeng jong kanika. Jing ya le. Hang tu la on be nakalang jong parlok jong ka team number 7, ka team Met. Yo ban nok chi sendan na kaliang ka team Met. Ya, ka 4 dan kita kena yang fight ka team number 13, ka team top G mentak ladu. Ka team number 7 duk ladu Arngut la shanok Huwei sa stang Jewel Marway. Kerpang duk la shanok hang tu la push na kaliang jong payo. Ipayo na ka team top G. Inandon salaingut na kaliang jong iru. Hang tu la push na kaliang jong iyo. Ini ni 1v2 na kaliang jong payo but v3 1v3 Marway wala pendap na kaliang jong payo. Hang tu kan ketika jing itanan pahan na kaliang jong payo pun i ka sap ka jong i Marway but kisa stang Arngut but ya iparok jong i era but man hakini sini baladap na ka team jong bad guy era ki ai kerteng era menta pada kila ai na kerteng jong ki kada ka team top G. Okay, welcome top G sa sisin ni itanan ka jing kai ka jong pi but kaba nakaling jong payo hats off ya kaba pila le nakaling jong pi so nice so good nakaling jong ating omi kumta direct ne piong no chat PNM hang tu Mark Panda 21 ngan sapan i ka team jong kolis tang ba apsha shipang ini dang ya fight nakaling jong ki kimpat ya fight tengah tharang dang apsha hang tol anok da usmoki ya uwarjri ka team number 3 ka team Laprau na. Hang tu ka TSM sorry bro. La shot knock. Kila kau dah Miltoff na kaliang jong Smoky Gaming. Makidan Arngut ang ni apa? Ulah tip budan hajrong tamba tip lalat nomor kita ladan siapa kila kari akam koloi kila sotu ba kila ladan unsa wani hajan mungkin sanit iki tinggal apa what a net na kaliang oh ya lah di Smoky net what's going on hang tola chanok miang iu klawat team number 11 team Divine oh usang mai haju na kaliang Warjri Arngut lah nak kaliang jong Warjri 1v2 tang Marway bu usang hang te ula yo lupa Arngut na kaliang jong i good position na kaliang jong Warjri na ka team number 3 ka team Laprau. Laprau mo? Oh, Yaprau. Arngut na kaliang jong u layo Banshim Hajem. Baru hapan harap sayu polok jong lajong mentana kaliang jong atu ka team na kaliang jong ka team number 11 Divine ru kahaban perkat bajai jan man bantur kul marketing nomor Warjri ru umdei ba uang bangan nom island yaki ban chulek kat bamuan yaki palok jong aru pelah pendap tika de kamram jong aru bangan pendap yaki ru kumju shalak i Warjri shong hang ni halandat na kaliang jong i atau na kaliang jong ka team Divine Smoky Gaming tu lah kawang net na kaliang jong klawan kini kilaya ne nomor para Arngut kilaya du no nakalinga jongki nomor bla kilaya tur ban ar tang art lagi team kia fight ang ni apo Jojo Paul makadai Severni
na kaliang ajong ki kamap lu satang shipang kala ka circle kula sedang satang shipang satang kharwai second te hang tu the sticky bomb na kaliang jong sorry bro la kawang hajrong baru klawai la la berkan ria nak nang tena ka jaka ka jong i te warjri kila salia hi bantur kulmar warjri lu sotu ilade ban chutur kulmar umlong namar bau haman perkhat hi namar wala ula yo arngu du long handa kala ka tinga fat persha oh no nakaling ju smoking gaming wala mun ban pendam na chis non hang to ukran pen nakaling klawai na dien manoba ula kan dia haban biang hnrei on la lai ebu smoky gaming ula pendap no chis non ya ka team number 3 ka team yaprao ka kan team ka team lu ki team ka ba social kai tang ba si tanat pada ni fine ula kan ria na kalian jong team player jong yaprao la kan ria shong yang hanrei na kalian jong ka team yuru smoky gaming ula phai pat shadin ula pendap sendan te hang tung i batoi ka team ula pendap menna ngayo i manukum tu mana 1v3 manukum tu Payo, so nice, and you have done the best. Kalau nak jumpa kelakan dia di screen yang happen bed nama bakalakan ria, katuh. Itu dengan saya kalakam clear dia fikir yang bed. Mau saya kadang jumpa kelakan kali yang jangan kena di screen. Tu. Apa net bang? Nah, shna shipang. Wala kata lu kam nilai. Tika advance kada bakloi hi tenal lang tu circle mentakal awan. Kasi cukan kloi bha ki tim lu ki bakhndiat kabyang bha ka jingel akai. Na prengkhat du tili ki tim kala late no south tili ki tim khatsan tili ki tim na late no south tili ki tim ke balang sa mata ki sa khadwai tili ki tim pada ke balang ele kai manta. Te hang ni ka circle kala awan hang ni kito gi bakar pat are manta ka singi ngam yo i kolis o udan kolis umak udan venom udan uchili shay udan chili bi uja so sorry guys kito ki fans jong gani ka tim jong kolis wat ngoi na galing jong ki kim don fully teammate manta ka singi don tang laingun te ngala kum pantip hang ni la dadon manum ba attack ya kit klabe ki tim ya bet kidon persya ya ka tim jong kolis ka tim number 9 ka tim ya bet Jason Rim na liang Venom baru lanok ningkong shoyo king atiar what a shot na kalian jong Venom ka gondo ka bapen ma hang to kin push na kalian joki kala sutu hang ni kala degas kalian ti kaban kin push tambah umak udan hadin marwe ngayo ingat harai Kolis ula push sajan dengan pet kolis sajan ulet swat na jan ki ong keting kasi let swat telada udon do unit le la de oh la pet no sajrong baklai jing pen sngo ya kasur hajrong katu dia nang kaman hab ban pule lendet sisa ya ka sound jing long sound hang tu la kawang hajrong hang tu tu la knock back direct kolis sin you king atiar baru la tip bakal location ka jong ubu udon hang tu hajrong na kaliang jong umak piu ina jangai venom usong na jangai kolis utur na jan Bada ka basuk ngat harai bakini kan sayo what a net na kalin kolis sashisin ya u0860 you not pran rupo ikerteng ru ban kenno ngasung ting tangada ngam tre ban kenno na mario oh bakla kawang unit nrete bandaru ngapo ladan hijing mentoy hang tu venom la nok biang sashisin u zeha neza ani oh like push nakala ban mark mar hajing shisha u kolis la de ban yo bha na ka basuk Marola pendap no 0860 ve umax kala syamjing ya uru baniarap hang tu la kawang syabar rang khasi rang ba khase pli marway la sya pendap no uneza nagling venom bat laingut la sangut perkhat pi ki be maki kila tapi kan ni kajing ibang si sya ha pakai lekai nagaling jong tim polis ne pi ongkum no ong pi chat pi ngom no te irang ba khase la persang banit tangba init air smoke ni di init ngam tip oh di smoke hang tu kan ina manta tekan bagi dangya fight nang alinga jongki te tim venom ru nang kawang unit te hatu laktur nang kalian jong kolis laktur ulah tip udan hang te urang ba khasi
ulang mudu nang ni apo la bakal ate hang tu habar terala dei ban le chabar kamu la kamsuk tamo pe khat le haban check eka surrounding ka jong uru namar bai salian nang tena jong bakal don lupa de wi team ki team na jong kala don ka TSM wi ibgidan hajrong jump shot, what a nice jump shot. Baik ka surrounding ki team ki baladon hajan jong ani kade ka team number 11 kala poi ka team divine kadon hang te hajan play snow ya jing shoot jing fight na kaliang jong ka team kolis hang te hapo tama gini ki team kila le jai na kaliang jong kidu bikin kwa ban tur puk kan hap up shwa na mar baki so hi ban chia fight ansa du bon ki players ka jong ki hang ni ibo payuru la do yo i baki don na kaliang jong team number 12 hang te ha side ki team maram ti bai ka team maram ka jong i ko lung do bat ko ani ko kit mo ko kit kinong ngi siya ni ngi baju melin makan ko aktin maram mo ngi je so ko ta tinggal ko yung pendap ke waso mo teta uling do ulung bat ukit kedon lang naga team number 12 ka team maram ka ba kerteng hang ni ta poka screen ru kumju ka bala ki submit kerteng yangi te man ngi yo upayu bala yo 1v3 ngan bu jingmut bahaya ka 1v3 jong upayu ru kumju nga kwa iban shim te upayu bah ini kisingi bala adam iya le kai bahan ka linga jong inga itan na ba le kai nga kwa ban shim te i hospital te nga karpat iba mining let's say pet yani ka stream mo in so bahaman collect ya ka oh hang tu shot knock no you venom pades na kaliang jong ka era na makiyo iba wan ya nakman kim oh de do venom pium de do venom jong ka kolis oh ngana mudur venom jong ka you RVE venom jong ka team number 14 ka team Valerian so sorry ngana mud venom jong ka kolis hang tu donate season real nak liang jong bad guy what a good net nak liang jong era bad guy era batla pendap do sendan ya ka tim Valerian la shuan aija pi hang to te la shuan aija ka tim Infinity ka tim number 4 ki ang tim Infinity kila ka ting Infinity fully name mo jong kinga borsa tanga ang bait ka INT te ko lung la shanok hang ting la yu i bat ka kaban na kaliang jong era bar bad guy ken le kumna mar bakidon hang ni hajan bar un page hang tu un set kan tharai u klam set che udon bar payo ulakan rea no de bu shong hang tu hajong te da ka basuk pi ulayo tingin focus no sha ki way pat namar bakiti kidang islam makin fight bang yu i baga zone du kala kamrit kala jan poi hi arta sa shipang hang ne ka team number 6 ka team langru rangkat bat ka team number 5 ka team jong speak Keladan Hajan Rex ulawannya najan Messi layo nomor tim number 6 mentaka sngi baka tim speak ngai i bagi ni si belada lawan ngi i ka you im la shanok no la shanok ko du landok i ka tim Infinity dengan pet tim Infinity ki nang ya fight bat ka tim Z Chahe ru armut kala nok dengan pet manu balangsa la sha revive no dan bok layo man revive tambah ke Infinity ki ya jangai polok uvitru de badakat pa banyak lekai I 1v3 1v4 da kapasuk nang linga jong i shadow ru dan hajan tama uvitru jangai hajojo pul nang kibadang sa hang tu la nok si reds nang linga jong new player kini ri tim ke badakat pa nang linga jong kiru kila du iwe player ka Infinity ko ang ba pishim yu player jong i in shim yu player jong pi nginam ai la de pi pichu laj lan kan ba pimon which ulan push na jala shanok yang yo padu goni na kaliang jong new player he show his power actually right now he's trying to push and he already helped his own teammate that was nice net na kaliang jong which what a good net and yet returning back na ka team jong Z Chahe yes tike Venom Lanok, you sorry bro, Sashisin. They were in the same area. Kodo! Nuwich what in it na Uvich ya Ukodo. Okay, jai pada nalda. Pirmi lakai jai ni keladu armut kini kidang don salangun. A good approach na kaliang jong ka team Infinity. Bagi klam ailat ya ka team jong Z Chahe. What a really good Miltoff. Kodo ulaing. Wah bantak dah wai kloy hentai te uzis imro what a good net na kalian jong team Infinity ZSM you have to push right now don't come knock tang uwe na pim knock uwe te umlong pi pe ZSM hangtai na ko ZSM to hap hi ban knock no wood oh what ada kum nok turu lang lan kum tu dang lan Kidon kam ban nok tang wela da kim nong aggressive saknet ndai te kin sadu iki players ki jong kin da ka basukin du ba jata te da ka basai
Klampoi unit la shusap A but need la duna. Kolis la nok biang smoky gaming but ka tim mo joki kala late now. Na ka tim top G kala ja kala late na lobby. Tiga Venom la nok bala pendap sendan Kolis ya. Sorry bro, she sendan. INT kini kita Infinity ki lale nakabapan ma siya kelas 1 bagi dan setang arngut tamaki happy ban push na kalian kila dakim knyot makan shamjing yakiru hang ni lakuk do unit na kalian new player tibyo na hang tu do unit salit sa kandiat ko du lo syong majai haju unum kia syu bat uzis ulapan kre yala menit ujong marbay kawang marbay damage kajing bonnet na kaliang jong ka team number 4 kamde ka bas ka IP hang to ulan nok sendan yu zisim kodu ulan nok pendap yu new player good save na kaliang jong kodu wedge la push ajan kelawan bot side na dia na syakarwet ya wedge shadow kodu lala ban ya fight nga tharai manta ula ban light no sendan hang ni na mar bala sutu ban kaliang jong ka team TK kolis kelawan na din. Oh, kodu, what a game, kodu. Saungot la marway kodu, mentakas ngi. Badu kolis la yoi one third party na kaliang jongki. Hang ni tel asu syabam jam nga tharai. Kila yoi da unet manu banok sa sisen la syanok yo usim. Kodu, please don't do this again. Oh no, kolis you. One of a guy always know how to approach art. To take an opportunity when you had a chance. But kodu, hats off kodu, 1v4 from your side kodu. Menne payo menta u kodu ngayon ina ka team Z Chahe. And team Kolis now Venom 6 frags ila yo na kaliang jong E pade. But na kaliang jong team Kolis u kaong bangin nempat back down hadu mentaru. But last tournament, yes, we saw that team Z Chahe take us apart, break us apart and take our top table. So now it's not your day, it's our time to come back. Hang ni Kolis lawan fight layu I hajan, but layat najan hang tu I kan saya fight but ka team number 5 ka team speak kini team baklan. Na kalian tu kan dia fight. Payo. Layo ban damage. Hapan pet ada pet umlong syuk Kolis ndai te hang ni la chanok na kaling joganas ya Kolis wala do no senan hang to kade kajing sub A na kapta ka team ka jong ki hiru kumju but yo bam jam na kaliang jong u son of god payo ya ulung ya team maram la push Venom lawan pet ri no chapo tang syuk damage tang khandiat telakut hang ni amdan net syuk tang mandan Messi khlam yo nok katuru hajing sala de ban nok na kaling jong Messi Yumare lalat nok na kaliang jong Venom layo bandi banta dawai shwan na kaliang jong I bad guy ulan nok ya ubalam what a meltof na kaliang jong u Messi manok ya u Venom lalay na sendan u Venom na marba kaladuna ba ka hel ka jong I ngen pet mata na jong Messi ulan pandap sendan Venom u MRM tumo ulan nok ya u mok hang tu umak udan stang mar udan arngut dan stang marway hoy important player ka jong ki team Kolis kala alay no but sa stang hindi tuli ki team ka stage 6 this is really nice because fight bahang ni ngiyo iba ka team number Shipo ka team Sdang Bet kidang imbaro saungut ng aling jong ki tang ba 1v4 ko du kini kidon hajan ba kim yo iya u team number 5 kim yo iba udon hajan jong ki team spec bu syong hang tu hajan kato ken lada kim check ya surrounding ma u shibut un bam jam ya ki kim poi perkat bu syong hang te marway lada umyat unum kya un syong hang te udan marway un sa pendab ya ki kato te ka basyai ki klam poi perkat bu udon hang tu hajan ukit u haban push shakmat na ka team maram ula du na ibrang ki palak oh na kaliang jong bad guy ula pendab no sendan but u him not him udan stamarway umak sulanok ya umeba Slayer la pendap sendan ya meba du kajing ken ya umak namar balayon pendap no no Slayer hang tu no tim ru haban jai na mawla sutu hang ni ken kilo ken push mo pendap sendan unok pendap no sendan hang tu oh bot salit diat na kaling junot tim pendap ya ka team number
ya ka team speak. Oh sorry, not ya team speak, ya ka team sedang bet. Ujan yo ya baro sa sisin. Ngalaw na din uwan pay perkhat na kaliang ajong kito ka team number 6 kadang im menta ka team langru kadang im umaksu na ka team kolis udang im na kaliang ajong id. But South League team ada na stage ke number 7. This is really nice. This is really good. Na kaliang jong ka team kolis umak haban ya dai ka team jong itang banyo ya ka placement point hidup kumju namar kam dei tang ka fragas ba phiaban be but what ya ka placement point hidup kumju bede man kan mau team kolis kani ka de ka jing ajimut jong har kumju pet mom ppp ya klan ma ka team ka jong phi mo tang ba phi dei ruban kan mau ba ka placement point is one of the biggest enemy la da phim ya i ane ya jan bha kata phiaban nang ma kata te da ka ba shai you may get many frag as much as you can dari lada pim lah hi ban yale ban kli episode oh push na ka liang jong wera hi jump shot is layer pendap sendan wala jadi pendap oh open oh ya ban knock na kaliang jong ukro ya era Henry Payuang not today lang ba open na kaliang Messi oh yo ubrakro ya yo payo but umak la knock yo Crow Black Crow. Magla pendap sendan Black Crow menta gidon stang lightly ki team barang sa ka team Kolis very good that you have done right now ba Max na kalinga jong pi ba pi penet na ka team jong pi hadu top 3. Ti hang tu Messi de godlu udan stang marway. Ti na kaliang jong ka team number 10. Ka team sedang baju kumju kidon sa Arnwood. It's 1v1v2. Oh what a net from Mark. At the last stage of the circle, perkhat pi banyo banit, it's one of the best feeling ever. Tang ba nakaliang jong ka team stang bay dukum juga ong ba, I will not back down unong seat ula syong majay. Malasa pendap kalapan ba nakaliang jong Messi da kababamsuk yu ubat South Frax ulayo naka team jong kilangro but R Frax ulayo Messi the good. 1v1 between Max and Messi. Who's gonna take the chicken dinner right now? Ang chat ang mana man yung chicken dinner? 1v1 Kolis or Team Langru. Hang ni open unbam jam na kaliang jong Messi uyo na am lada uyo kabamut hang to season don. Chicken dinner going to Langru for 4 frags kila pendap na kaliang kajong ki. So okay Team Langru, I will take one of your leaders for an interview na kamanta ka jong hagani ka por mamanta kung bangalapan bet but congratulations na kaliang jong ka team Langru ya ka ba pilala ban pendep ya ka chicken dinner 4 frags but chicken dinner playo 14 points but ka team jong ukoli sukumju ngala ong na du mane ba ka finish ki judon bet ka tu ka jing panik no kanehi ka banga ong na du mane ngamba kala ka daw persang banyai beteng ban penbit penbiang na kaliang ka jong pi ya ka jing ilai ka jong pi te hang tu POE ki team sebab khot pen it ki points dengan peningan tu ki points bor kha ja pi la Messi dengan at Messi menta team leader jong ka team Langru hapo ka chat ka jonga ban ka kerpat ya ka team jong Langru sobha banbu ya ka video ka jong pi hakmat wat ha ka por ba nganang shim interview ya pi pin ring ro ya ka video ka jong pi ya ka dur khmat ka jong pi khnang ba ngan la ban yo bu haki content gi jong i ban pen i hukum jo ya ka story ka jong pi ya janti ya ka kam ka pi le kai congratulations Fetchin chat welcome kumno pi jar pim ya ka shan ki team ka jong pi ini ba penklan ni lada pan ini headphone makanteng mangahang ni. Tito all the best ki team baro katung lai ki team ke ba internet. Yes. Tim menta ngino i ya ki ngan at ngai Messi hapo jong ka yu katung yu i ba kila da back no. Tom ni le. Yu i gitu ki top finisher na galing jong ki. Yes. Te marung arjun jali. Nga khot ya ka team jong Messi mentai la fun na kalian jong yu la i kloi ban shim lu kamele la manu ru kamele na kalian jong nga biang bet la ngim shim idan i na kalian jong nga yu i ba mene 1v4 na kalian jong i ko du nga ha ban shim ya interview yu ko du ni kolis 6 skill 1v4 na kalian jong ko du 1v4 and 1v3 i ma dai payu 1v3 payu and 1v4 ko du te
aman shim na kalinga juki. To how was it guys? Piu ina makajinga kay kalong ka kumno na kalinga jong ini ki teams ki pamanta ka singiru ki baya fight hadu ka stage 7 ki lala ban penpoy. Ban indang ready no ya ka ayu ka game number 2 mo. Game number 2 but ka final ngin penila kay hapo jongka Miramar. Dito kat bagi nang penkret iki bar khot tenang linga jong pi shout out yaki team ke jong pi ngar ngan shimbrik shwa khendiat ngan sawan phai pat hadin jong kane kabri ka jonga. I'll be right back. So welcome back na kabanta kini ki teams ki ba you te live matang yo ihang ni Messi de god udon lang bat ngi ha kani ka screen ga jongi te to Messi shikantin Argentin se na kaliang ga jonga kwa ban pu jingkeli ya phi mo ba kamri jingkeli ga ba jorong long re nga kwa ban yo sngo na kaliang ga jong phi ha ka be dei bat kani ka jingel kai ga jong phi nadu bunu plas dang batai ki teammates ki jong phi ba phi ju el kai bat ki ki manta ki ban na kaliang ga jong phi pen sngo shikantin Argentin tashi minute arminute na kalinga jong pinga kwa introduce el diru pidena na te naro kata ya ka Johnny ka jong pidu kumju ba pia kai nadu menno bat kumno pisngo ha ka bede bat kani ka channel ka jonga hidu kumju to Messi na kwa punya skuna kalinga jong pi Keren me. Bajim nga ala slam ngolek kai la nyo pra snem. yes Ting jonga de Albastar Simli chat code money. yes ikur jonga on pet Setelah banya lekai namar kadi banya kendulang perlok. Tito, ngan kli ka way mo. Ngan kli ka way ka long ban namar bahagi ni kiski baladap ni la pipi la ele kai baha bat kitim jong piru haman la ka screen ga jong pidon rangkat pidon ba ka screen ga jong har kumju. Te yetu yang akan dia ka ka ba pi sham jing baha na pedeng ni teams ki ba pi ya kendu ha kan ka screen ga jong ka ba pi ele kai man ka por. Kinu ki tim ki ba pi so baha da pi ya kendu la ne pi sham jing ba ban pendap ban ya fight bat ka tim ga jong pi. Nakaliw jonga te om don jing eh. That's the spirit. Hey, respect mo. Kada isa kata, and respect for that Messi mo. Messi the goat. All but imli ukur zongi. Pioseo, baka spirit ka team spirit ka zongi. Wala ki ong ba dai kendo hapo ka game. Kim don jing yano. Te kan mau ta away chat, kan mau ta away. That's the spirit. And congratulations sa Shisin P Messi the goat. All the best na matagi games ka banang wan hakmat bangets ka mga nikandu EP haka final grand final stream mo jonga haka katsantrik last ngi Saturday mo kuday shibun te shikan din na mataka stream mo jonga kumju na kalin to P Good money. shikan din na mataka stream mo jonga te film ko manong stream jonga play na rekat are Keren sama lalit dong. Okay, thank you very much. Nasa shim ni kata ka finishing ka jong pi ngan sa bu ini content barakot nakaling ka team ka jong pi ru kumju at bangala ini kali ka jong mo. Te kublay shibun tingin second do haka next game to. All the best ya barak mo.
Teka to bios ngo nagaling jong i Messi the good ibakarteng i Albert imli ibade na kansi ibade personal jong ahi ngai itu i tang ba ka jing la kai jong i la penne apa consistency nagaling jong i du kumju ki la kai sultanat nagaling jong ki the best part bangai ngai ro i kalong ba hats off nim ting that the P1 do you see come in our lobby come in our scream will challenge every single team our scream teammates they don't give a damn lot of pim tough we don't care come say that's the spirit we have in our own team takataw nga hawad comes nena ma winning nena see there kan ga best time tabang sa shim interview menta saya iko du Lah, Afran ra ko. Abangan pengen ko du ngakwa ban ad ko du nama ko du di polok jonga jing sisa menta pada ngami isu ko du uja upet Offline. la offline Super na Kok may bisa. UN ko du nga Wan. hmm Wei, mà online cho game lên. Mà online cho game. Marung arjim trên laptop.com. ngakwa ban sim interview ko du namar bagage madangnya yang sim interview ko du wood chi pangar pang namar banga kwa an pen sngau bagi ki ru kila lai kai na du menu nenam kata ba kajing persang jonga banyak kan tiu lang na kapata ki players kam dei banga kwa ban kiu teng la de hang ni ngakwa ro ban pentip shapi ban peni tu ye pi ki begini players ke kita ta tambah itu iba i Messi the goat kan itu EPM pina yu ite aktor Telugu baik na posot baik tek baik kita mani bajong kamet ke bahe pina pina mi kop ban ong badi players BGMI they one of the best na bukan cina na ngata bagipun ki video ki jong iba ila ak nang kan mau baka gawe ka film ak apo ka James Bond production yes right James Bond production i aktor tu ka channel tu ki kisna gol adap no kada so nga kan siam ki pun ki aktor Teta laong du AC marway na po chana na ai bet bro day ban ai balen na mai day ban ai tikana higen em to mele gina yarung no tama ka por nam am hano ngan friend dai hano na after online no tao tadi dengan salah shibit Thatu samway. Drohal. Drohal. Norway. Arnab. Okay. Kodu ngan at you kodu where is kodu search kodu namar banga kwa bani you kodu adon nung pedang yang ate kodu dengan dom mencuara difference kodu banga mentah beli uja kodu pet you nangan kodu I'm watching you pipet nanga peleng mo bisa kata pidam nanga I'm watching you Maksud tu friend Jun. on ni oh layo Marung arjim tu. kodu hai kodu welcome to my stream kodu sa chisin kran tin chnong ne kran tin nong sor ne ong kran da farang ne kran da dikhar maram te pi la kaliang pi mo parlok na kathan yes ta harum ne mo kodu te dalong kum du kum no ya thu lam kodu chapang ka kamba pipi le kai nadu mundo le kai PUBG na ni BGMI mo Kon kamorat la jela ar hajar khat kanang khat tindai ka bomut veteran mo veteran te chua tu nga kon du khndet na mata ki viewers bor khoi me pidel no pl no p1 no te chua tu khndet na ka mata hoi mar wechimet bar kum ju ek teammate ong pi bar kum ju chi tim chi ong ya reng bau nga la mo korwat Hmm. nong stern Hmm. nong jeri
ta arngut kenci. Wat le kaya ka tim zi chahe ki players ki don keleng jong ka jelami ka haliang. Ano ba kum tare dere ko du mo. Ki tim apo ka zi chahe ka pemut ki an lapo mo karwat, lapo no stun. West arngut southwest, way west, lap arngut eastern west. Sngau, te kumle chi wone ko du ya tang ong pi, ong ya tu pi te ki tim men pi. Te ya tu nga khandet ha ka pot pi le te ko 1v4 men ne. 1v4 men ne. Pi sngau kum na ka pot ba ki one tour ha ka pot be fight bat ka team Infinity. Ngan invite nga Infinity ora ho, ngan invite Infinity ora ho. Ta. Infinity ora. Welcome. Te meneng ngaji na pi la ya fight persa bat iko du. Uko du la yo pendap adu. 1v4 te pi sngau kum no. Kodu. Kewaro bhabok. Bhabok. Bhabok se. Ke only Ay, Infinity to pan sngau khandet. Pi sngau kum no. Ay, pi Infinity u jai le kodu kalau. Te liare to kodu. Thank you very much. Sachi sin. Bapila one ka stream ngau re da. Te kodu ai ngal aktif la slam ya pi kodu la slam ba aji pila ya kai la andu makaju ka tim lo mo chwa la che la kai lanter mo. Te it's a good thing bapi de veteran bat la penji ka sapi bat ngaji ka sap apo ka tim mo pi ya climb ma. Ha? To ora to ong. Ta menne Infinity orang percaya tim Z chahe menne 1v4. Jagain ta. No way. Balik belum. Ula bakala. Teto, kalau sa sin kublai sibon to batai yang akan dia ka bede bet ka ha ka bede bet ka 1v4 menne to batai kendian. Jin te mut en full squad, mut en men ong di Islam, ong en men di tu cipon la yen tongut di Islam. Oh, pi ong tama plan. Teto liare to kublai sibon la kaliang pi lo mo. Ba at least vi pila yara bi ka timong pi. Mesti se. Ya semua kan? Teto kami lagi kodu dengan senangnya pertang ban Ta. teto kublai sibon mo. To. Ta. Oke, ta. Snow. Ada snow lut. Bar kon. Tahu mungkin suatu. Hangan no. Belum nah lah. Iya nah live. Snow. Benar. Pernah. Kalau long dah sedang no. Teto, ngan simprik songa kendet I'll be right back. Dengan sasdang senan dia second game mo. Te chat ki player pi berkhot ki jong pi kila. Oh, kamla sawah wal lagi keren ki players. Okay, to ngan sapan he nga dala pelaj apo ka content ngala pelaj po Instagram ne po YouTube mo. Yang mentang ngan sa pengatu noh deh po YouTube pada ngan sa pelaj kamba mo. Teto.
Welcome back sa isin ya baro kinong pet. Hang ni ka channel ka jonga sa isin gitu kiba chat mandu menay players go itu ki players kiba kila ai ki jingkran ki jongki na kamanta ka ni ka cha ka live stream ka jonga kumju. Bat so kumen ka day kila pensko ka linga jongki ngala shim ya ka team ka bayo ka chicken dinner ka baning kong tam Bat kila pensko ka linga jongki. Maybe they are not on that level back in the fight hakisni ki bala no, but today they show their own talent. Mo bat kala pen ka sap ko jongki bat kala ras na chicken dinner bat ka ba best time na kaliang ka jonga kalong ba the spirit, the team spirit and the spirit of the players magi ang ngim salia yano yanuru ngim dan jing hiru kim dan ki team ki ba bangin ya fight ka shulong bet ba ka jing la kai ka basutan na kaliang ka jongki ba la kai den am chan te ang pina kaliang ka jongki sa isin te ko duru la pen singo ben ong ba 1v4 mo nganang bodor badan tang marway long kedit kan san pada ki adon saungut tang mga hapan ya fight pada ban ubla pendap no ya ki bro saungut but it was best na kaliang jong ko do lapan i but payo hats off nang mata jong pi kumju ba pi playo ya 1v3 mane ka itanat ba ka itanat si sha na kaliang jong pi but payo ngan sa shim ya pi hapo ka account ka jonga ngan at friend ya pi kumju ngan sa shim interview ya pi ha kini gising ban sawan lese na kabanta kan ni tipan kre na kaliang jong pi kumju batay nga ya kata ya ka jing sha tur lani jing sha press na kapata ka jong pi fight mane to 1v3 ba pi pendam te ngakwa hi ban yo so na linga jong pi de na pi de snong na na than yu pi de ba la kanus ne pila ele kai na linga jong pi ka BGMI kam tam ka ba pi pila de win ki players ba nganju hi na ka post pi dan ka stream ka jonga ka ba pi ele kai ba and it was one of the best timing that you had a 1v3 fight by yourself and you finished them all by yourself and it was so good after you collect more frags on the stream itself. And I respect that. Respect as a team players. I respect as a BGMI community person mon. Adjun ang galing jonga. Te keep it up. Bang nang issue na kamta ka jong pi. Bang namata kata ginadi di shwa mo. Hydration. Tingin ang galing jong ngin stang sindan. Ngin stang no sindan nagalingan jongi hi ya ki team su kumju bagla biang kapor ngatrai I ba mining ide ban sedang no ngin penyan urut mo desa chisen pat chat ngai I ba pia jar jar mata kasni bali pia jar jar ngam tip tang ba ngam kwa ba pia jar jar mo te to mapen klan yang ada shim mene dengan chat ka jong pi ong wa I know yang ka headphone ba James ai barem dor ni nakala te hang tulu I si marwen ong ya iba Messi the good mene ong we I big brongi kata ke dengan Messi ba ikasan na ling jong ki support ke jong kiru ki supporters ke jong kiru kumju and I 3 Everest I think kateng de Veres 08 iong ba kabe sawa bhari ka dakren ki players kadai siya ba kaduna ka jing sawa mo kabiang ate de jong in game mo ti isam tum nile tito kabes na kalien jong ki players kumju ba ki ba ki lakran dengan sa shim ingin jingkran ki jongki ngani ban post ban pansgo ya jingkran jongki ru interview jongki but ki video na ki kin sa submit yang akan sa send siya ngai ko video baki kran ban ngan sa pan I ya ka baki ki kran kali jongki ru ya timing baki la ka jongki ngan sa shim ya ka shot nang ni ka screen ka jonga ngan sa bu po social media but manakali ngan jongki ru kumju pin sa ya pet ken ki ka baki pansgo na kali jongki matang la person kali jonga kandiat mo te sa shisen chan come on keep it up ngai itrat kacat ka jonga kaljan dap pull kadang yat bet ti itrat sisa te ngalingan na dokumen sika daya pasyuki na masyong syukis mang ni kada ni so bang vision na kani ito ng instang no isnan ka airplane kalayat ngan pong no ya ka helmet ngan nya no airplane here we go Tekato ki teams baru koi kla ready batna kalingan jongar sa sisen nga preng so bahaya PUA hangning I screen ni Messi the good sa sisen ha ka screen ka jongi ban ngeng skam na kalingan i mataru in shim jang ya chicken dinner de na te khnang ini dur babru jonga pin pen de pi kan pelip chwa ya kan ka dur khmar jonga mo bye I'll see you after the game kita kato I Messi la here
Dengan pet ya ki teams bayar na po kayo. Tinikong lahir hapo ka is lahir so nikong na team jong Messi the goat. Te ka team langru. Tingnan i hapo ka flight kaya ka route jong ka south. Kaya ka route jong ka south but kidon ki team ki balahir. Ki babun ki hiar hapo south. Babun du ki team ki hiar hapo south area. Kini siya na ka team jong number 14 ka team jong Belerian menek la siya pendap no kam kloy. Bat ngiyo i ba ki babun ki team kibun baja naka lobby ngam tip balay tangkal artili ki team ki don. Tika team number 5 ka team speak nakalingan jong kino managila ila kay ba bat ki babun ki hiar lang hapo chun ma. Hang ne jan kanu tili tim gidan down pe yang screen kanu tili tim gidan we are lie south tili tim gidan lang haju hang te kelas nama ne fight la siat ma jangai nakal liang ya ka tim the gamer nakal liang jong ka tim number shipo tim maram oh sedang bet kila kerwet nama kila landing shwan ningkong kila siat na jangai bat ka idea ka jong ki kalang ka bas internet bahasisha kila kerwit na jangai si sendan berkila knock na kalian joki ada ki kuaban pendap ki haban le syakmat pada first knock layo ada ka tim layo da ka tim sedang bench but into payu layo ya ka team infinity you new player lawan pendap si sendan na kalian jong payu asya knock wala sya knock na kalian jong u the gamer kumju unde na kalian jong u pendap na shwani kon but first frak la shima u hi ya kan ka jingel akai u shadow hang te udan udan lang bat u machi bat innovate la shanok na jangai mana na ka team jong sedang bet hang te la kita mut bat set ulala nya kalian jong shadow han inshallah de ban nok hang te por badang mare hi don need om don payu ushalak pa novich udam hang te ngat yo i mat try all jangai na kalian jong shadow namla ban be hinar le shiman lung la shanok no miyam team number 13 top G yo miyam la dap shanok no wala knock na bad guy era bad guy man takas ngito lapan ma si Shapi nakalin yung team number 13 team top G bat kaman lagi hang teki a fight one oh nakalin yung lang do wala knock lapan ban yung bad guy sa sisin hang nete nakapasok nakaliang jong ka team jong i top G kidan setang angun upayu hapan yang fight hang ne nakaliang jong u infinity machiru lapan nok si sendon ya umayu mene 1v3 mentala sa nok dang kloy bat imat kani ka team kasalit no na ka lobby kam kloy de gamer la shudam hijai marway bala perkhat bu untur unum long bon khiar unum long ti budon sulai ne em ada umdon te kan syam jing e yu la yu idi katuru nom la lei e namar bu untur kulmar kalong ka jing e yu uru ban chutur kulmar pen machi kedang im bro songut argut ne songut kedang im ta hang ning pe tim kolis kumju kiadon artli ki tim hang ni hajan jongki hang ni ka jakate ka bakham hi ban ya fight mungkin shim fight ka slam oh to maki shim kloido tim maram oh daudan ula sya anak lapan manu miltaf na kaling jong Venom uang not today pikarwit yang ada ka bom na bazooka tengah te pido multaf hang to la dap cook da unit nagaling jong kolis tun pelatnya nagaling jong kolis itu unit bela dap cook nagaling jong i ngan pepe jai nagaling sorry bro ru lapet ju polok jong lajong bala sanok nang te yu welai saw don kam ban yarap tang ban yarap kumnu kanya balong open nang te bantur namlong man maki kla kerki par bantur iman ngat kharai la sanok ning kong no ka tim jong kolis le kil tle be jai jai ba ki le kai ban ya fight tamaka don kam nang ling jong ki kalong be baki ha ban le kai bha kam de ban chu ailat na ka liang kini kim ailat na ka liang jong ki bakin persat man sim dati bu hian no kam kulai ha to po ola sya pan sindan yo kolis ban umla le issue na kaliang jong ni ka tim jong u tim number 12 ka tim maram ki ai karteng mo
Anit nakaling jo Smoky Gaming. Hangte lai ini ame kulis bo her chapo do yo iti kamul ade banyo ban nok hangte hi kulis ula push kham shakmat khandiat un pen ta shime kulis kin tok an pai ke bo kulis un le mata Venom la yo umak ula udang ja na ka lobby tu lawan phai pat si sen te karadu manta ka tim ka ba asa nok bun de ka tim jong ipayu mena barang tu kulis ula push marong rip kulis te bom jo alat si sangai ibo kulis num ailat on persat man sim hang ni nakaliang jong atim maram ki hap banya don nakar nakim don nakar dan stang arngun kan sem jing ki hang tu la yu i nakaliang jong kulis badada un mare sak po oh emu klam push sakman hang tu utip na madan players hapo pala nada utip na players hapo kan sem jing yu ulu ban chu alat kolmar hang tu do unian hang tu tilan nok ba direct tik na hang tu ban ani lat kumno lat ka turu. Oh, taktik jo Venom pian tu. Kung nabu kill hajlang. Satang banyo apa deh? Venom, what kind of a skill was that? Pikiw tangang tu. Ani, sa sin pen. Oh, ani jan yon knock da ka jump shot na kaleng jong Venom. Sa khandiat, kiw biang sa sin Venom. Hang tu ani. Kampoi perkat manu lat lalat kiu sajrong hang to telayo satang khandiat na kaliang jong Venom ru banyo banok Venom, that was a good skill layo no kolis sisnan ya blank pendap sendan Venom mana din na kabasok la pendap sendan ya sorry the gaming sorry bro sorry bro te sorry what's ngawi ai pinsa stang Smoky Gaming marway hang to tiki push kini sia tiki dalam lama ban ai persat man semi pi iwe kumju wat ngawi ai ada pi shalak ada pi sngosta ada pi kham sngo dei ngai janga pet nang tu pet manta shim na kali wood krat no na wan pim krat kin wan makite kin tibe pidon hai hang takit pendap da ka basuk pi kata kan yeri jing wat ju pat set ngai janga se Smoky Gaming hang to da pi set pio hang to da pi set pio are shim slam are kare are tel galegane kin pan phai maki hang tu lati location ga jong pi sha ai pen phat nang ni ngam tip hare na galing jong ki te kyong not today to run away your mind easy tata bye bye good night. That's how the team kulis do. Team kulis kyong ngilawan ngin pendap pinde ban lej tang ngatai ga jong mur ga jong ki ka baki temu na galing jong ki and yes Hunbor Gaming, thank you. Kasi Pirates, yes, Kasi Pirates. Shout out to Kasi Pirates. Nama taka stream ka jongki, nama taka scream ka jongki. Bahkan pelong hapo ka channel ka jonga. Tina kali ka jonga ru ngan sa pensiman ngan simanta bat ki ngan I live ya ka. Tu ka tournament ka jongki ka ba prize pool ka ba live ho 1000 tingka. Get ready guys, 30,000 rupees prize pool organized by Kasi Pirates. On the time and dates will be announced later on. They follow their channel, follow my channel and follow their Instagram also. Kerpang beli sakut ang tape deh. Pangyu kerpang tu. Sakut kanet ne? Ayajan. Oh, drift layum ni kali ka ba ibang. Kali ka ba ibang ka ba ityang. Jewel ulayat na syakmat korpang ula sakut na kanet ka jong i imat katut kanet te sak hendiat salit na kaliang jong ka tim number 7 ka tim met kalajan syanok tamau korpang ngam tip ula kandit tiak na em ladam kandit tiak sibit syabam na kaliang jong ka tim number shipo number kasdang bet kan pendap bet kini tikin lawan kin pendap bet Ngasu mana ba ikedi nong sit ikam dan earphone ma ba yela kai mo. Kam dan earphone mo. Oh ba diman earphone. Oh okay. Imat mo bam dan iong ba mai ban hang ni yang amanta ba imat bim dan earphone di kumno. Imi osngo. Teto. Meya mulale na lobby gamers
it's a good choice but pi le jai la pi le jai kala shamjing e pi kumju and then Infinity team Infinity pi le kai bha tang ba pila du no argut pada nomor bom yo gon na kaliang mane por le kai machi la shoot la kruit ya ka team Jong U Venom team ko le sang tei oh na jangai timut banya fight ada Infinity tega kini tega bapan ma bhasha pi hang tu ki kro eki ngi na chane tang ma kim le tang tu span bang span sai anda kila wana open air kin kerwit te kila siat na jangai black rule anok ya kerpang nomor kerpang me kala adu ka ayu ka Jong U ta dau te lo adu na kalian Jong U nomor imat ka net ka Jong U bakamlong te menta ka sngi imat ka internet ka Jong I ka dunab ha te to kamni lai ki ele kai daga jing sungur men sim aba ki le kai daga jing sungur men sim mun internet tapi namar baka game lu ka internet bakim ko aban le ni ki cheat code ni ki kam ban pen susi la mi ki wai haba ele kai kan ki internet ba screen mo jonga baka du manta hawat ka pen kan mau sai sen pada ki players baru ka baka ya ke games bala da pidon kan nu ka complaints na ka players le se pidon kan nu ka doubt bagi le tam ni kam tai pila ban shimi ka POV ka jong pi na kalingan jong ki mat shimi ka shim ya ka POV ka jong pi ngin nam padang ya ka replay ka jong ki ndangin shim tang ya ka POV ka jong pi ka ba pi kwa man complain na ka mata ba pi fight bat ki nu ki opponents ki jong pi mo te ating I ka tim sedang baik ka don hante hapo bat ka tim nama khatsau ka tim Belerion ki dan tang arngut kini siaru ki habele kai jai ngi itana ni gini ki wani le kai ba kidan tang argut wala kataru ki persanghi bania fight kan bagala na kalian ki pat ka zone ka kanria sha northwest ka poi bom don manoru hapo circle this is really funny actually te pio I hang ni hapo ka loot jong kani ka drop kidan kitiar parakhoj kidan ka suloi famas 5.5 dan ka check part na lokata ka military vest level 3 na lokata ka helmet ru ka dan ka way level 3 ka backpack level 3 but ka ghillie suit ru kumju painkiller but way to way Panzer Force ki ang Panzer Force mo ki mong bazooka itu Panzer Force but ka area jong ka circle don tang ka team jong zi chahe ka badan hangtei tingam tip balik shong ka dong ma ki tisian adu manne hapo north side ki yang but ka batang maki bajan hapo jong ka circle bat kum juru ka Infinity ru kala persang ban be ban rung no syapo kat bala na kalin ki baro ki tim la persang ban wan rung no bat le se hang ni kan second du ka jingya fight hapreng kini ki tim ki ba habar jong ka zone nama ka ju ka root ki ya lang at harai kan se tang khu bai thashi teng lan ting yo I hang te ka Infinity kala kan du ka ting jong I king atiar ka tim jong I king atiar ka di team number ka team number 9 ka team jong ki ka team number 9 bakini ki ya majan ka team jong Infinity hajing sisha na kalyang ka jong ki hang tu kala arung na spo zone ha ka circle kala arung kala de stage 3 bakani ka jing fight kan long ka ba ibang ha hang to la na kunes ha ya ude gamer bal alej na sunan na ka lobby na kalyang ka team ka jong ki kumju neza wala sha kick no but la pendap no uneza ya tawala kata dengan pen shwaski way Infinity kan orang kan tim nomor 16 jong kolis sen ha kaju ka area barang tu lawannya swat na kaliang jong Venom one shot pet swat ki ang pet swat tin jong i ya pet swat wa sui en kaliang jong ama bang pet swat te na kaliang kitim markhot bon ula knock sendon ya us Stamnar hangtei ke kendu 4NR bat ka team number 6 ka team bayo chicken dina mane jong ka team langru bala penok sendon na kaliang jong u ya kane ya wen ki players jong ki ka team langru kala du no ya u Stamnar MPM Stamnar bat kidon habar jong azun hangni kala wan ka tu ka leer bakan sabam ya ki ya ka hel ka jong ki hiru kumju bakidon habar ki
haban pet kloi shpo ka zone namar bakan na bam ka tu kan sakta ka hel ka jongki infinity kala yo ka jaka bakin shong ban armut kala du na kaliang ka jongki wala ka taru kin le ban defense ya kan area taba kidan hasanta ngayu i kidan hasanta ngatharai kidan hasanta hasanta but maybe it will become a center of attraction hidup kumju ka circle ka akan ria ha ka location jong ka infinity siya ka north side hangni ken ka bala ima shi ka dai babaro kidan habar jong ka zone ka infinity kalayo open ya ka jaka shong ka jong ki barkin sabam nakabasuk la dakilang ban cover ban yada ya ka area ka jong ki namar ba kam don mano ru siya po zone ka zi chaheru kala play safe ba ya ka jingi la kai bagi don habar hang tu kelawan rung syapo kelayos ngo baka don ka jingi fight marki kelawan pe wood syapo ka zone marki la sutu bakin sayo hang ni na ka team kolisru hang ni na halin ka team kolisru kinsa ya uking ati aru venom la knock shi sundan ya ka team number 9 ka team ya bet kini kini shipper lock ki baju la kai na ka por sa ka por ka scream na jonga sama ko kolis na ngay nakaliang jong URE Venom udan ujong kolis kidan Venom jong la jong ban hang tek yo sa Venom bana bar ban penok yaki uruang bayangi klam ken brio na mene mantangin pendep sendan son of god team number 5 la nok Uneza nilai i bar Venom tike Venom pun ula kharbet ya kita sia sai chi sen bala nok chi sendan yu Venom banok yu kolis mene bala sya pendep sendan ha umak ya ka team jong gitu ki arngut ki bayadon ba ar Venom Belerion ka team Belerion baru ki players kim don bawan runga ka lobby takadaw sap ay nakalingan jong ki tiglay fight ki team lay kani banar rung shapo hang ne tiglay kharbet bet tham chi tham bar ko donate Nezha ulayo one frax na kalinga jong ina mala siya pandam na yaking atiar takadaw haban defense pa ka team jong arngot season net na kaliang jong Rex what a net now Rex but ula pandap season done white season done ya ka team jong Unezha Rex ula pandap sendan ya ka team jong Unezha. That was a good net na kaliang jong ila da kidu no tang way do kunju no hanrei ulala man pendap no season dan that was so good na kaliang jong team speak ki ang pamanta kasing na mila kay jai ulang do la nok yu tumo te hang tu na kaliang infinity ki hapan defense ya kani kalain ka jong kila da kim defense sama kelas 1 kala lay center of attraction baru kelawan tim kolis kelawan persya ba ka tim jong lawan persyabi ka team jong infinity ka circle kala di stage 5 la kamrit shushu hang nete bad na ka team kolis kala yo bun pa ki frax na kalinga jong ki ZCM la nok spicy you na kalinga jong ki man along jar bha man ta kala kamle jar na kalinga ki what a net shadow la nok na jangan son of god infinity kidon stang marway na kaliang jong machi hang tu haban yada kalayo in kading fit na kaliang jong kolis kala dabi ingat haray kin sa push bet chi sendon Venom la push akman nang bahang ni un sa shim no ya umachi ban pendam sendon na ka lobby infinity kan bala de ban defense na kaliang jong pinamala sutu banum don jaka hiru ban chu yada sa pihak ban ya fight bet 1v4 na 1v3 na kaliang jong pi ulang hang tu na kalian jong ukolis la penep sendan umachi wala ulanok yu Venom ru la penep sendan lengdo ulanok yu nong sin upadu koni ulanok yu bon kan competiting fit ban mantang yu iba kodu la penep sendan yu spicy yu wala nok biang spicy yu wala pendap chi sendan na ka lobby maka jinga find kalian yu zi cha hek la yo ka position ka biang ha zi chahe la yo wa ka position ka babiang na kaliang jong Rex usong hajrong ngatrayu haban phai sha dien khendiat umdem phai kede badrung ska lobby hang tei kumno pech persya yelo polok jong hati sha le ban check na dien yo polok jong bu don chedin ule yu Rex hang ni kini la yo arfrak na kaliang jong team zi chahe ki haban wan rung no spo kal hapo ka zone ka circle kala aslang red biang sa sisin sa statang 16 second ng sapan iya pi ka circle baka ka poi hang no up chipang ng pini show beki fight mo
Te hang tu ngilai i bau pada ini. Kini kelawan push na kalian jong tim number 10. Kela push kesang bet kela push direct. Bat kelawan Aido bam jasuk ya ka tim jong ke zi chahe da ka basuk kelawan ayaki. Uzi si imla pandap senan yu kru. Bat hang tengio i. Ba ki balang sak sang South League team hak stage 6. Bat ka jaka bakut jong ka circle ru kalong Hasan Tarbet. Kabom don AA ruem kalong open air hang ni kan gini ba ha mania pendap ya kan ni gajing kai gidon tang kilum kitem ki ba at melumala ki bandang bandri hang ta kila ban yo bun ba ka jaka ba kambyang tambayo kadai ga team Z Chahe at the top of the hills bakla yo ban cover ya ke area Henry pade it's an open top hills nganam la ban ong makadai ga basuk ya kiru bakin chia fight namar ba kalong open na baro every angle jong ka lobby na lagi tim bakin siat yaki ka circle kala lek kala bansha ka tim number 5 team speak bat hang ni ngayo iba ka team speak adon hadu sawut ke jong ki kedang im bagi Zakari ke jong ki kedang piang pala no sodong bergona sulah siat na kaliang jong ki haban nok ya ugana sakim nok kamu la syam jing eki gede ban nok pen thai ni kali Kumax ulah nok you slayer Messi dulu hapan ya dah apa dah smoke lah syak pendep naik kumnu light salit na kalian jong ugot ulah kan riak chuanang tei Zuka fu ulah nok slayer ya ko Reds ulah nok ya kolis hang tei Venom lah apa jai kasula jong kolis ko basu share kai bandam light pet na nang tei ngam tip kolis la leng na poka lobby na marbala syak pam no aga zone wala mulai ele ban fight na kalian jong una banda kata ka jing syak pam jong zone Bat hang ne South League UCC melanok sendan ya Messi de gol bala pendap sendan na lobby la wipe no ya tim jong kalangru bala wen sendan bat hang te landok na kalian jong tim kolis kala ya fight biang bat ka tim jong uret la yo open air ban set ya ka tim jong number 16 jong ka VLR bat la pendap na ka lobby na kalian jong ka tim si Chahe ya ka VLR Esports Oh ka tim kolis sorry yung tim VLR Sport tim kolis nga bakalanga tena kaliang hang to kisa stang artiliki tim pada menta bat saud higidang im nga tim speak hajing shisha ngila bakla nomor VLR kamde bandrung hang ne kade bandrung hapo ka group B tega di tim kolis ka to balalik no mantang la bakalanga but 3 versus 3v4 oh 4v4 baro saud im te hang ni ngin iya ka sab babando badang la kita gido na jong lum kini kiyo cover ba biang kodo la sha nok biang na kaliang jong kini teammates ki opponents ki jong ki son of god usyong marway hang te side line ki don hang ni siliang kani de taktik ka game taktik ka jong ki ka bangi yo i balai ngut ki don ha side pinyo i mental lain ki don ha side uwe don chatai ka bamut ki amut ban defense kumno ngakwa ban tip ya ki lu kumju la kira ya ka chikin dina ngakwa ban yo Si Chahe kadon kelala ban divai beng la desa sin kadon kamban smoke haban tur be direct la kim tur kan sem jing yaki hang tu kila push na kaliang jong tim Si Chahe kila knock you son of god ban hang ne ngasai kila dai ka open chance na ka banta ka Si Chahe kumju ula le push direct shot jan padu goni marway shimet bola knock ya urat errand dangan men ya dana kaliang oh syana ka padu goni bala sa pendap senan na kaliang jong Padu ko nila lain no season bala ready no rest jo unit lot ko hang to last net but full final last net gone sastang Rex Marway 1v3 hang to ka jinglang jong ka taktik jong ka Si Chahe what a nice push na kaliang jong ka team Si Chahe itana chisha but hang ning la yo veteran sa chisin lapan ka sap jong u ba uong not today and not today Itna chisha Itna chisha na kaliang jong kiti kitim kiba kilaya fight hadu haban nalas ka team speak layo bhai ka chance jing chisha haban biang le kalayo nok no Kozo Zan ulong team speak on fire la tang ba Si Chahe gong not today brother It's our chicken dinner. Si ki team ki bat dagat ki long to bat ka frax ka jong ki kayo bon ma kani ka lobby ka bamanta. Total baro ba ki yo frax ki yo hadu kumba. Cai ang cai minta bon Mende ka cai kumba ong iba mining mende ka cai ngim i bakin fight anu mende Mars sedang ka circle mat sendrung ha ka stage 5 ngai i baki push
puk ngakwa ban kli na ka team leaders ka jongki ya ka ka ba ka team taktik ka jongki ba ki kile te hal ting i hadu kumba nyau prak ndai pok hat ar frax kila pendap na kalin jongki bat u reds u layo nya ka top most finish na kalin ka jongi hangne in court season don ya u ne u team leader jong ka team zicha he team zicha he are on fire. Yes, Konzo Rex is on fire. Team speak lep ha. Yes, ngaru ngong gum tahi te hang tu season don ni i ba ka jing le kai ka jongki ki ya le kai ba hadu kata-kata ba kelapan ma yang ngaru kumju ha kani ka klip mat ka ba menta te to katuk le kai phangan sa shim ya ki players ki bayale kai ki balapan ma ha ka lobby ka jonga bangan sa shim interview ki la ki tre ka shong ha kiru kamde ha ka mon ka jonga bangan pen bode ki kumba kala ongi pin dum na sedang la ki tre why not ngaling apa dengan subahai ki bikin room ha po ka yu ka jonga bakin ai jing kana kalinga jongki bat ngai i bana kaliang jonga team ka team speak nakaling jong PS Rex Greece Gunners but Son of God ngan pa khot ya ka team speak la ne ka team Z shahe gawe ngakwa bana kalinga jong ki kan ai chicken tin kan team bat pan sko ya ka to final match ka ba manta phi iam atlang ba mining subhawan at ya no ki badai na ka team speak la da dei team leader jong speak la ne ka team leader jong Z chahe khnang banga kwa ban ya kran bat ki ara kila banwan hang ni manta subha at ki si iwei na peleng jong ki nang to dengan api itu ki players ki ba ngala khot hang ni apo ka account ka jonga stream ka jonga banga kwa ki bikin ai jikran khndet nagalinga jongki na mga i ba game taktik ka jongki ba ki le kai kum nga ka ban yosngu yak ai ka ba nagalinga jongki ki persang ban le nagalinga jongki dena matrai phi kinong pai kum ju phi kwa ban su thu ba ai ba ki mud ban le nagalinga jongki ba ki le kum tu ngi i ya ka team speak don way son of God udan ha jangai nagalinga jongki lain ki players ba ki shong Henry hadin bala sha nok no khamla ban defense uklamla ban defense na de ka team si cha hepal de ga yo ban push da ka basuk ban push ya ki team speaks pada ha ka last moment ba ki ale tengah try ngakwa hi ban yos ne pisum no chan ali jo pisum no to ong pi chan ong Tito kam le tama kajinga fight kala itanat pada ka circle ru ka bakloi kajinga kai ru ka bakloi ka por ka kloi bhai ngi ban pankut na marba ka kadi ka game ka ba itanat na mabigile ka advanced rooms tinga itanat ba ka por kam bat khan yangi bangin pen yele kai den am kadi ka tapi ka badon kam tam den na kalinga jonga ngan shimbrik khendiak ngan swan phai pat hadin andang layo ek players ban yakan dulang ha kane kami ka jongi I'll be right back. Okay, welcome back sa sisin na kalinga jonga ngiladon ki polok hapo ka scream ka jonga mantang ngakwa ban bu interview kendiat yaking ngakwa ban tip sapanga ni ka team speak na kalinga jonga team si chahe ki klam online manta tingala shim shoy ka team speak ban bu jinglin na badeng ka jongki te team speak ngakwa ban ya kali pi kendiat pi kwa ban ka tin snong de pidena ina ngam tip tinga kwa ban tip pi kwa ban ka tin snong ne pi kwa tin sora khasine pi kwa ban ka tin yu to ong na kalinga jongpi
Ada tim suara sutulang Okay ta. Okay ta. Nakalinga jong nga kwa, nakalinga jong pi kandiat bepin batay, nakalinga jong pi. You know, remove him. Okay to ngang kwa nakalinga jong pi bepin ya thu nakalinga jong pi ba pi day na ai pi la kai katnus na mi nga games or batay ki teammates ki jong pi kum ju ita shwai ibenta kandiat. Nakaling jungi te pasong jungi gede na po mga ngade po kansi. Te Nelson of Gun pede de na no mulai. Okay. Inglas dang lekai te mga te na du senam ajar ar te senam got te tip na senam got To son of God subha ban kran lang nakalinga jong pi kantin nakatin introduce lang nakalinga jong pi. Kam nak clear bha ka voice ka jong pi son of God to kam ni lei te tong ngan chu nga kwa ban su thu nakalinga jong nga khandiat ma te kolis apsha nga shim interview kini khandiat ma ngan sa at bak nga pi kam shibin te to handiat rex nga kwa ban klik khandiat ha ka be de ba ka team ka jong pi khandiat ha ka last moment hang to ba pile 4v4 ha ka stage pp don son of God i shong marwai sha te shalandat nakalinga jong pp don langut kai ka game tactic jong pi yang to halas ba ba pio ba ka lat kum lo ban defense ya ka team jong zi cha he henry pa de pim la shu ban defense nakadaw yu ka team tactic jong pi pa de pi plan hang to ada jim bakla junga ya jel ngamut benpan dong ngan dik kamanga nong klus baki tim je mana syajrong pakawan ni sia tang ba ngaperkat deng ket bala nan de tak scrim si perkasi mo at like sting ru tawe kedai jingking sting te de ka nga so nga to tang ba isu tanap de kumu IGL ngan ong pi mo pi shim kit kli ba pi bakla na kalinga jong pi osgo ginong pet porlok por khoj mo pet ki players ki shim ya karai ya ka jing bakla kim blame you know ki shim hi yala de hi ki ong ba bakla na kalinga jong kata de team spirit ka ba ki yala kai por khoj players and hats up Rex na kalinga jong pi la persang hi ban defense ngai i ba pila persang hi ban lit be ban yarap de ha ka bakut na kalinga son of God im la chu ban defense yala de marway mo hang te to na kalinga jong pi pila persang i gameplay ka jong pi ban lit push ki de kum no mo pi ong kum no pi ong mane kono ba jim ya pi ong ban lit push mane na ka banta ban yada yu ngamut ban long lit close to markidon high ground to sia ngamut ban dan support jengki kan dan support jengki ngan leda kali ngan smoke tu atat kali kenang biang hi ruang fakawan ni sia tang ma insting tang am de lera 4v4 la hi to have one hazun tang di buka jangan kan bala ting de bandai kom kan di shan tang I'll remind you one thing ka scream jong GDX James kam de ka scream ka lobby ka basuk kan ma ta koi don't take it lightly, okay? Don't take it lightly. Takanaw. So be prepared and best of luck for the next games. You tried your best and it's really nice. Nakalian jong nga ay kating tapkin nam ta ka jong pi and ngan say kan do pa de pi ha ka next game mo. The all the best biang ye pi sa sisen mo. Ta kubay shibun nam ta to interview ko jong pi man ta. Philippines ngam nakalian jong pi. All the best pi barok players ki baday na ka team speak mo. Te chikan tin nam ta ka channel ka jong nga pisngo kum no habang ipan kum ni pa Sutenat bajing sutenat perat kajing keren jumpi kajing nau jumpi long clear bah long human sinte ni kumai lekai ru human sinte ni lekai ru dadang imrung ke scream jumpi ru isu benut thank you kubleshi bun ka kentin ka basbun ka batiang na kalinga jumpi ki samla ki bang persang banil lekai ngalas ngungu skadai ka ba pp lekai ru kamde banga Pekani ka banta banga ngale na kalian jonga rangkap ka Jubilant Divine Esports kadi na ka banta bangin sedang no sa sisil na banta ka future jong samlang jong ibay lekai baka nim sap ay so be prepared for the next tournament ka bahe ba ka tournament jong kasi pairit su ka prize pool ka bade live po hajar tingka ada piko aban lekai ngan pele live ka channel ka jonga hi yakiru the all the best la piko aban join sa follow yakiru na kasi pairit su kumju mo the all the best ipi baro tingan saya kan do part ang next game kublai shibun ya mo ta
Teka tu players ngo nakaliang jong piki chat boro khoj players ngo ba nakaliang jong urex ula kumu IGL uang baik daka basai ba katu ka jingle bakla manta ka dei hina kaliang jonga banga kumle tur bakla ngana mudu bangila ban defense aki teka dei sisa ban kensting na ka banta ban chia tur kulmar kam dei hi but ka e ka banga sutanat ya ka tim jong speak manta kipen snow ya ka jing snow ka jong kumu tim leader upen snow ong ba it's my fault and it's nobody's fault should have take it not should have not take it lightly at least ngade ban push kam kloy dalong ka bala ade ban sim ya ka plan ka jong ki players ngo katu kin players ngo kata ka de ban don nang ni sya kamat ya pi ka players ber khot be le kayam nan ong ba pi hap ban husiar ka be le kai nai kin sting ka lobby kam de ka basuk na ni ka ba hang nulu ka ba sudah ngan ong kam de ka basuk kaman ki jaka baru de ka lobby ka ba ba de ka tu players ngo mangala pan so ya pi ba kan don saka tournament ka balai po ja den ka ba panlong na ka Kasi Pirates shout out to Kasi Pirates bak ngin sedang no season don ya ka tournament sa Chipang ngin pedrung no ya ki players baro and chat team chahe bun bun team da and man full team da yo chicken dinner yo chicken pet Di snow barang keren. lawan batai manta ban baro baka setting aja kaduna baka sound dengan de manta audio ma Right mesin. baro vehicles itu firearm Right mesin. Tengah mesin bergerak. baro pada evet Bergerak tengah bergerak. Marah mayo snow bagi dah keren lah. Lah tengah bergerak. Tengah bergerak pada kan. itu background music okay karib okay tong ala kum pendek sisa na kalian jonga ya ka background jongi use speakers voice chat kede sa kalaret na kalian jonga la pret sa teto kam lelai mo kijim bakla kadan bet it's good bading la yo penbet mata na kalian coba mining lawan batay nga mata knet bakam snow bana poka live te kam lelai mo te ka tu hing ada ban interview tengah trangin room no mo last game mo te sashi sen pa de pi ki samla ki bapet we are like okay te sashi sen pa de pi ki samla ki bapet hang ne ba sashi sen so ba share like and subscribe my channel my friends baro khaita se share like and subscribe my channel na kabanta kani ka live stream ka jonga ka ba manta ka sngai ka bangala sedang na du menai baknang ba ki parlo ki parajor ki jongpai kini petlam kenya share lam kenya ayulam te ka bamut ngar ngan kiulang ka subscribers ka jonga na karpa de pi iway ba pinya share like and subscribe ya ka channel ka jonga ka baman la ka por te na da pi tanat le yushu no sa ipla ba kam sutanat iban kam sutanat up and share lang ay kini paro ka tipi share the life ikan parang itu menang tut the life kan tapi bam siap dengan shibrek cuan nak lingan jonga kendiat and I'll be right back and sedang nasi shipang arpang love you
Welcome back again, guys. Sashi Sin. Ngin pun kun isnon ka live. Nganong ka ayu man takas ka stream man takas kan pun kun isnon. Te ki players kala ready berkhot ka playing kala sedang. Te kani ka live but ka bakaddu tam ka match ka ba man takas but la shy ka kan sadon sa ka group B but all the best nang team group B. Hang tu ngin nya nyo isnon sa tang Shipang. But nga ngay scam na kaliang jong pi chat. Kupar. Zichai. Pwede ako doon po chat para kahit kung nag-comments nakamanta ka Zichai. Zichai baka ele jai jai baka ya Pedri nakamanta ka interview takatawa kala siya kan Roy or kahit. Tito kom nilay. We'll be back nakalingan yung Zichai. Zichai yung we don't talk. We go with the game. Ziya na ho. One day mamaining kanyan. Asya mo sa match. One day wow. So. Kanyan jay. Dito man sa nang ga-arping last dang. Tingin siyong na arping nga pilot ng last dang man siyong mamaining ko pilot jong ha. In her na season dan man ta sa season pat. But this is the last game of the day. And here we go. Sa season ya iway nga padiyang kalut men sim. Please share, like, and subscribe ya ka channel ka jong ha. Bat ka team ka bakadu man ta kasngi. Kibanila kay ha kani ka map. Jong ka group A but ki top 9 on sa select siya ka final ha kasngi Saturday. And Saturday will be the match. Kaba pinnum yo i hangno ru. But kanang di ka sin ka maningkong ha Northeast. Ha Meghalaya ha Northeast hiru kumju kabangin le pro level stream na kaliang jong JDX James channel kan mau ya kata kawai mo. But pin sa kan mau ni kawai in history bangin pen iya pihang tu kelai hiar ki teams na kaliang jong ki players but ki babon ki hiar apreng ha Yuli hot drop ya Yuli maka fight ka area na maka happy na kada imat nga try ki le ki hiar bahang ni desa shisin ngin ya pet baki jing ya fight ka jong ki ki fight mo hani i ka Infinity ngan weng no shaya ka dut kamat ka jong mo. I'll see you back. The Infinity kalayadon marjan bar ka tim jong kolis ke hiar lang haju. Padang ni ka kan say shirt kay ka jingele. Ning kong la knock u Black Crow ya u Eren. Infinity la siya knock Nodwich. Kita yung kinang fight te jong. Venom la knock katu. Kamde ka pasuk baki fight mo nga ani ka labon baki tim. Kolis Zukafu nakatim jong kolis suke don lang te po spicy ga bad guy ulanok spicy you Infinity smoking ulanok klapon kitim no makili push bah mantani kanti ka mantani ka last game but this is the changing map na mar baka points kan sa cube harang niru Miltov lakawang na kaliang jong uza kafuya us snapnar katu dengan tim kolis sudah ampet jai ngin pait nu snapnar marway udan hang ni but Messi di good la sya pandap no barang te yu i bagidon hang te hajrong bat nganget bana kali ngajong kolis su kanang ya fight biang la pe bejai kolis su dang don yu one frags kaliang Venom la yu one frags ngin pait yu kolis sa sin ula set kat baula na kaliang jong kolis nda yu klam yu banok ya ustamnar hante hajrong idang ya fight kini si haru jong ka team number 13 kindang ya fight jai kindang ya fight jai hang tol asya nok ya u altern na kaliang jong u Black Crow la yu shong ngajrong imat yu i bhasha te chapo baru lapit bin ngajrong bhasha te chapo baru arut la yu banok Venom la nok yu machi sa sin yang pet gitu la itur la push ya ka team number 12 koli sudan te hakmat na kaliang jong i but jump shot Lanok da Umeltov balasya pandap season don Venom
ya utu bom don karteng. Teto kidang la jai jai manta kim padya la kai bah. Kidang abjar abjar na kali ngajong ki rukum ju. Team number 16 kadi team Kolis. Teng tingi yo i ba Venom ari Venom lu udan marway la snow bu haban push ang tela push son of God team speak udan hang teiru na kalian jong i berkin saya fight baro arngut son of God idan marway hang ni ngat rai dan jaka man haban revive ismu thu bai radiru bai nam push tu nam long nomor bu Venom lu udan tang marway para marway hang ni haban ya fight te manu ban la ngan tip tamba Venom lu las namat push na kalian jong u na ya son of God la ka shotgun na kalian jong Venom la bat nang dia dia bad guy la up na kumno tu son of God la nok sis nan ya Venom Kolis la play back na jrong la ya snowy son of God la nok ya Venom RE Venom amda you TK2 Venom sa ka fu sa shisin la lej back and dengan pet you Kolis sa shisin hante yo ina son of God utip na badan brio na din hang ni la yo open wala ban set not shoot klam set yo wajah apa biang klam la de ban knock one okay na kaling jong Kolis la nok sinan son of God marway bodon hajrong manu pendap sinan yang surrounding jong barang tinggi ibo black guy la nok yu black crew kumju na kaliang jong bad guy la le jai na mar bun chu tur kul mar num long ka health ru jong ka hiar ti udon kam hi banya da shwai la de na tharai dadi baset na jangai te la cha nok chi sindan ya ubat guy nga tharai hang ne hang tu clarified ta ne oh bad guy what a shot kataru ka hell ka jong pi ka nang takato what a shot na kaliang ka jong pi so nice samanu hang tu gibrang ya fight ngan pet lang magidandan ski wi tim kita itu kelala pendap na si sendan iman atharai 060 udan stang arngot bat king atiar ngam tharai bu udan lang hang din mungkin dan separate na kaliang jong ani ha jaka ka baki hidan tikana kata bat udan sakari call center gana sulasyong te jong marway la abjai yo 0860 kartang du ngam nudun pronounce manang ni siya kamat ngakat pat ki players bas ngum haba baro pa pim day ban yale kumni ayu la nok beng bad guy era pula nok beng ya dynam la nok yo Kolis mane un penyon un pendap sendan imat hayo Kolis hang tu Kolis nu la ban safe bala pendap nu bad guy era ula yo ban yo hadu sunflag na kaliang jong i marway la pendap jan artim na kaliang jong u marway hang ni baki palak jong u ngam ti bidan sya payur dan hang ni Zugafu dan tang marway hang te ka tim na unit kelapan kret na kaliang jong bad guy era ka tim number 10 ka tim ya bet kalala abjai Zugafuru udan satang marway hang ni da unit la ban damage nga tharai da light solid but bad guy la push Zugafu dan marway da ka shotgun Zugafu 1v1 nice na kaliang jong bad guy ulam nok yang ya Zugafu bala pendap hadu lightly ki team ha kane ka area ka udon ma ula pendap chi sendan what a match and what a fight na kaliang jong bad guy hats off ba ulala ban pendap hadu lightly batang marway udon lightly ki team udon long rei lightly ki team ki don un rei marway ula pendap na ki bat menta un haban ya fight sa ya team bana jrong lu kendon ska ka team kabaran hajan jong ngati kana ya kata hangtei Smoky ulanok yo ban
Ti Smam yao udan stang marway. Baru payu lawan mono nyarap ya u bad guy. Bad guy hadu. Real frag marway. Bad guy, what have you done, bro? That was so nice. Kani kita ya fight bang si Sin. Oh, la knock. Ya u bad guy na kaliang jong usmayao, smam yao. Tata, bye bye. Payu te well not today. Katu ken kadi taka game. Kabanyarap ikpolok jong la jong. Habaya fight hangning yu iba kiwi wi kitim don lang hang tisilang en petse kita yu kedang ya fight stamnar bay don lang but Messi ay don lang haju but katim Infinity kan haban ya fight katim ka bay shirkay bro arteli hang tu la late flang na kaliang jong katim no player na Infinity la late flang hang te unyang te un bam jam la tikana ya kata ka bashay Messi u habredi kam kloy but u haka yang kam kloy ban pet lang te numla ban pet Namala tikana na jurong siat baik bat din bat kmat namla le eru am namar ba la yo biang ban pendep si sendan ya stam nar bat Messi la shanok sendan hal tu hap chwa ban recall bat la sha pendep no INT Infinity ke tim Infinity ka on ba man takas ngiti MP ban chuan ya le kai ngi tem long pi ta te ka ba shai pi bat gai ra ke ya pai biang hang tu dengan pet sai ka tim jong kolis ke le jan bat kmat ber ka tim si chai man Oh, em ka team number 13 ke ajan ka team maram ke don lang. Kita ke don hang te ti ulayu I mat kulis ulawan ya swat nang ni mak lawan sai nang tu wa ba te ki don bai. Te la tikana tingen pej mata ke ke team don hajan. Am dan team ram ram ni hajan tambah ZCM ke don persya ya ka team jong ni ke don hajan. Ke don hang ni hajan jong bad guy. Ka team number 13 ke don lengkap ka team ki keteng jo ki team ngala bakla thara I matang ni ke la ke re lut ma. Nakali jo rat seperti ZCM ke la le ya na jan bat kin pej ki kalau si flang shalom shanang khanang makin so tu baki don ha e na kalin jing players hukum ju khanang ban la ban yaram ka team top G team number 14 klayo bun ngut ban pendap ya ki frax na kalin joki ber kelakaran nang tei ber padu guni hukum ju playa nang tei Kinesia kena fight sa nadu menaiki kelampat kan ria Nanti bus team speak dan lang hang tei side bal ka team kolis su dan hang tei hajan jong ki hukum ju ban hali ju venam la yo live frax in pet mo kin ya fight am nang joki no kidan hajan oh klay pet no pada ta kami kolis wa push hajan meyam ula nok umak hang tei ula pendap sendan umak la du no nang liang jong ka team kolis umak bat ki kelampat perkat bi dan opponent hang tei siliang bar kulis ula le juat siya swipe marwe nang tena side bat nakalian joki kala du no kala pen bani umak pala pha marwe yang ki kelampat perkat ba team number 13 meyam kala pen pha nakalian jong meyam Yoga naga team jong melam ka team number jong top G kulis yu hapan kandia chwana ni kajakan man bom long man chong sang ni tingin pet ka zun du lawan hang tu tiang tu manu balut ya ka lut kan pet ha ka lut ada lut bar kai sa stang ka mortar pade ta lele ka tu ngan pet na shwasi ki we na da lut na tim zi cha he iman athlai hang te ken dan lang balla mudan mar we ngathlai hang ni sa stang mar we Messi la let ngan dan kam man recall na kalinga jong u ki players ke jong la jong athlai ha ban le man recalls na mar ba don kam hi ban pet ye ki player jong la jong han don kam ban le one pai bang ye ki players jong la jong hiru kumju te melam la pet on te ne kom no la haban hiar shop ula bakla ya manang ni te kam dei pi but mu ban le tu yimar buting budut kolis nadin ne em pi ngam tharai pi madati hanu ta mata pet to kolis ki wat nem yu ala ki wat tinga tharai sisa ki mut ban wat tharai tikla don arut nga tharai ki tibu don ha ei
kulis la wan ya jai la tip i ma ta bu don ha e na ga liang ka jong wan lam kila cross na ba chadin asa khamat ba mak la wan adin ti se la ya khamat ki khampu perkhat bo wan lam udon hang tu ha po i man atharai ka jingking phi bakla ne kumno ada ukia tang knet kin yos ngo bai bu ukia kamu kan sapai bang ngali joki kata titik kana ba ngali jong anga ong la pet surrounding mi ye ai mak yos ngo i man bu ukia ne kumno la pet bang chadin ni mar la ya thu na ngali jong ma bu don we nang te po kata la pai pan se sen ya la pan lap snan yo wan lam hang ne naka basuk na ngali jong ki la pan dap suk snan tangan pe na te team speak pada ke bana fight na du mane bat jong ka team king atiar jong king atiar ka team number 9 ka team tim ya bet tim number tim ya bet yang sisa ne dai son of god team speak ari no shwa chi sendan tata na chwa kin bet surrounding jong ki bekam don shoot ki perlok jong ki bay fight no mane bat ka zone kala poi hayulin ka kud hi hayulin bat jong zi cha he ka tim zi cha he kal don hap dang bat kodo na nok yu payu bala panap sendan yu payu hang ni ha jaka recall kini siar gila kai jai bhata ma ki pandap pada ka circle ko jong ki ka baki ki ya ani de ka team ka bakham ka de game ka khadu pada ima pada la kai hoi Kazusan, the body, the bad guy, and the body, the bad guy, huh? Pyong? Oh, body, the bad guy, oh, body, the bad guy, huh? Claim your snow, P-bro gunshot. Oh, why ngaklet ban on na du mene ya ka gunshot sound. Take like a fight bian na to ki hang tay. Asya no ki way sound na GCM lay push na to ki ong hang ni no pendap no ba sendan la thai ban up. Bang nam up shu ino ru tilay usun jong Rex han tilay ingat rai ka takhwin ba ka ba jam nang ni shot tay ba lada ka tim jong bon oh pipi kum to tim lang pipi kum num to bon 4 bon tim match balay kum to pipet pipi kum no kum to kam de pi ban pe kum to awai la kai kam de pi kum to hang ni kin push na galing jong ki la kinang ban push hang ni le tikla bam jam ya phiru ngayu inga tang kum tu hi la mar pidon stambal ar ngathara yes I don stamar wai la chanok tila da kinang jong ka team jong zi cha he kin push de kin la sha pan dap no shis na na po ka lobby ngathara ata magi la kai jai te se kim klam push lu ki pet kai na jangai ke ala pun persat mul sem shwa kinang bi giniru kuble shibona kazu san bang ngaklet ban pet ya ka sound bangan on mentang apa kala na du mane wasuye mo ini sih kaya don hani dengan pechwa sticky way jong tim kulis kenang yang fight biang sai sisen itrai kin up sai kita dan lain got open air un Lashan not kisnanya which no ya open venom one venom to be mapi arngut lanok venom ngam yu I ka jing shoot jong venom balik am long ber shoot kum to ka glitch na balik kum to
stang new player marway hang tu te kila alej be new player ngat harai kin lej be be ati kana kata te new player lo nok oh dan abar marway klam poi perkhat kini sia ka glitch man na ai wala sa pendap no do kulis ya new player pada nok ya ultran na kalian dan rang ba kasi ulan cook yo net ha stage 4 pada ki players la jan lek bar khoi thang ni te kalau ketingin la kai ka bas tet bahana kalian jeng ki players ke bamantang ngam te balai gile kumni ru tang ba ki kloi bhano tim la nok black crow tu macam pendap si sendan nak kalian jom meyam ya U0860 ada busai dulu ni oh klempet yang kalian jom hukum tu hukum yo sengoi matrai bombat ya dan yui matrai dan macam pendap dah sendan ni hukum ju dan dan earphone dia balai na sa stang rin tili team haga stage 5 Pasha nok no ya Rex na kalian jong ka team jong no sit Black Crow kini sih kadang lain Black Crow layo South Black smart way parani sa nok ko la pendat ulan nok yung Black Crow ay ulan nok yung Black Crow kiklam po parkat bikin na din kumju patian mar kamarang ni tangen no kinapen Trio tili team kadang sa haga stage 5 hang ni tela ishir kai kadang ila kai son of god udan marway hang te hapo Z that spicy you kini kadang ya fight bahang ni laki kena ko du ulan nok du bon tharai kala pendap la uba ya ka team jong match kila when napo ka lobby partner na music ko du king hati-hati api cai kiru hangi jong zi cha hai tim zi cha hai ibat ka sniper king hati-hati live rack silang yo ni 0860 la da cha bam no hang te na tim zi cha ki tip na ba jong ka tim kitip na bagi dan ki tim jong para ba ya pet ka sniper oh ta ka sniper usiat penma pi pingat penma pi bat dak sniper ha ka scream segi de bom tip tipi mano balik takat tang ba hang ni te ngada obet tikna penma pi na kalin ju king tiar un bat dak sniper hang ni banyak kai Chipo frags na tim polis layo bat Urex ulap siap ya tim jong top dalam kerja te lasaan nokikan fight markel yang lagi baka tim jong polis kita nak ada
kita yang fight. Guys, lah push ak smart kendet. Bat mana lah cook net. Lah kawang naling jong Venom. Para ba kawang net. Kini kita oh, what a nice net na kaliang jong u. Nah, kalian jumpa di ni what a nice net. Ya hapat push ak smart ada push ak smart long shoot. Im kita lang tu hajar kamu udah ni betul. Selasar round bat din bat smart ngatrai on sa Ryu ba. Nice net. Oh, kingatiat. Kolis ba nok inot him. Siar lah fight lang haju. Nah, siya white no. Na kalau bi ya ka team speak ha ka top 5 pa den na kaliang ka kis. Nez high don stang marway, but lapit bit jai ya ka team number 10. Kaya bet Neza uday. Lapit ya ka team. Kalau berkaburan oh, yo pendap cisna na kaliang umat ka team ya bet. Ya unesa ka team number atau ka team mana sila mantahi. Dengan pet no hang ni ka sa stang likely ki team Urex kini say don laingot team kulis ki don laingot teki ki debet kelas ni. Oh yo knock na kalian jong kulis yo Urex ka to the main important team man. Waduh nasa knock no sendan sa pagboni nasa pendap sendan gini. Hang to sa satang 3v4 na kalian team kulis. This is would be the final chance eking do bakin yo ya ka chicken dinner na harai. Baru sikatu kim juyo mantaka ngite. Taka basuk. Hang te layu ibej bela dong open air. Oh, knock. Meba ya uzufaku. Ay, bisa boy berkadang te sa ibidon. Net undan let push akmat undan jenggut iu let push akmat dalam net. That was the worst idea. Lapan smoke na lagi park. Mar bay pet kulis wa banyadan iu do polok jong antu la revive na kalian jong u. Ya banyadan shwana mar along tight wa ka jingsha. Push nomor bil hasanta kadang ka team jong ka team ya bet. Kadang hasanta ha. Takada wa yu lat ha makan tur kan bakamon. This is the final match between Artli ki team. Ka team ya bet pasha team kulis manu banda chicken dina urat sudan hajan kulis wa push hajan. Push kam hajan manu banyo nok shwani kong namar balay I hang. Bo kulis nak pasha. Ini mah orang itu dalam baju anok ki dino si Yusuf aku sa sisian budan roh side kelampoi perkat ba undan ajan kin push kul magini dan net lakuk net dagal yung umang yo damage ay am ang pichat mano bara chicken dina naman man kapor baga team kolis kam juyo ra chicken dina bagila dan hajan manta nakalyang jong unong si Jiduk kumju meba piu hajrang san nok pina kalian jupi planet ai la kelapan man masya nok ila deka tu dengan jingke ke mana dekai nok mat leng yo kolis hukum jula san nok kelapan man hau unong si pan amdan manut bantur su nang tuhi katu ni apa unong si oh kelapan nok sa satang mat marwel ada udon dong metel ade man yo bah hajam nakabanta and a chicken dinner goes to Team Kolis. Katuhi ka game ka ba itanat siya. Hadu ka kata marka Team Kolis klayo palat kat pra finish na kaliang ka jongki.
tu pila i ka tim kulis habak hadu kara ya ka chicken dinner. Bat ka flags kayo hadu. Kedi no si ru kiyo kumju hina kalian ka jongki hiru kumju ya ka flags na kalian ka jongki. Klayo hadu kumba khandai flags na kalian ka jongki. Mark ka ju iklay sam ya ka points. Tamba the last game pada na kalian jong tim kulis kalara ya ka chicken dinner na kalian ka jongki. Bat POE hangne ka tim jong bad guy era. Kilapan ma hadu tata bo bad guy marway layo hadu real flags marway. Nadu mana por ba fight. Tamba halas moment pada na kalian jong tim kulis pada layo bun kambun tam de venom yo adu kandai flags. Madu kulis yo adu pra flags. Zuka fu dan kumyo ai tangba ka tim ka jongki klayo ban yo finish bun ha na kalian ki flags ka jongki. Okay. Tito ngan sim manta na marbang yu ikat tu ki jingi dile kai ka bi tanat ba halas du. Bat ngasngo ba kalalong too good and too good. Dengan sim interview kendiat ya ka tim jong ka tim kolis ban ya yo sngo yak ai ka ba na kalian ka jong ki ong mo bakin pensngo na kalian ka jong ki ai ka ba ki ya fight mata halas mar baru angkel ya ki kala sha press na kalian jong tim jong zi chaher ki press na ka tim jong ki ya beju ki press ya ki te maki ki impro samut pada ki yang bai haju klam ya fight chu ki shu pe ya jing ya fight jong ki wei te ka tu ngaku ban yo sngo ya i kolis ka ai ka bai pensngo na kalian jong tim kolis ya ka jing ya fight ka jong ki. Hai tim kolis barakhot tike tu venom tike tu mark but kolis hi kumu IGL jong ka tim nga utama denam te khendiat shwa bangenya chakmat nga preng su bahaya pi hangne ha ka stream go jonga bang kwa ya pi khendiat shwa bangenya chakmat bangan bu jingli ba pin sngau na ka liang nga jong pi sorry ma hello pi osngau te na kalian ka jong nga kwa ba khandia chwa bangan bu ke jingli na kalian ka jong pi nga kwa na kalian ka jong pi ha ka stream ka jong ba pin introduce la de pi de na a pi de manu kat no snap le kai pi kum IGL hidu kum ju ba harang kat pat bat ki teammates ki jong pi le kai kat no snap na kalian ka jong pi. Halo ngayo snau mat ya. pi yo so jingli jong Oh em Mbak James kena pick live film tan sepatut. Teta snap kan klipa session mo ngano nga session te ya tu na kalian ka jong pi de manu pi de na a ki de kerteng ka jong pi bapura pi de kumno bat ka tim ko jong pi ru playa ya kat no snap ba pi le kai lang baro na ka tim ko jong pi nga kwa yo snau. Ngate kerteng koles terweling do. Okay. Te New Wave Venom kerteng Joshua. Hai Joshua, kalau kamu Venom you pia manta hai Joshua. Baru kau tim nak berdiri Joshua mau. Tahu Pak. Tini tiket rumah di kerteng kono tu. Ben. Oh Ben, I kerteng Mark pada ma. Hey hi Ben sesen. Na kalian jong welcome to my stream ya kajing le kai bah ka jong pi ngayu i ba kalian jong mak ula batai phai ya kajing ya ban ya je lan tir mo i bo de try us poto jong pi mo man ta ka match ne kom no batai na kalian jong pi Batai Ben. Ngata ngalong kom tahi Pak James. Sulit yarap bet kat sabadon. Being as a spotter mo jong team jong pi bor khot mo te ta kam le tanap le te pi la kai kan usnam pale pi sport lo pi bor ngayu i pi la kai bi man ka por sport lo la kan usnam le la kai Ya la kai lang la jan san sausnam pring. Sausnam te haka BGMI la kan usin pla le jaki national level and the competition pla ya Ladon ni Hi BJS tamba jumla. Kimela mo kam le
to nakalinga jong ang ko man kali kandiat ya ga games ko man sudah man ta kandiat pi nakalinga jong pi ngayo iba pi push pi pressure ba pi kan udah sedang hidup komju handai halas moment chwa ban wan ka stage ka number 6 nga so mo pi freeze no kandiat Kemudian freeze pia sange no banyak fight. Namar every angle kiwan naka tim jong uzi chaher kiwan naka tim ya abed kiwan naka nak kamat ukidon. Te kai ka perlong ya pi pada pin up hadu ba pin saya fight hadin gitu ki arti ki pressure ba kiwan hadin ki jong pi. Beside ya gitu team speak nanti na side. Senang batai syu. To Tahu babak ni Kung na video dan game plan ni kamu punya push nang no punya up nang no. Naka game plan ka jong pi pensong pi haju na. Mengatakan game plan tang balong. Kum gitu ki last stage pati ngiap shim angle tadi shim cowboy tadi. Kum no rotate. Oh decide ke zone kat no second icon one. Ya decide. Te na ingin shim angle arangut split te tahi. Tang ba man ka por am nga pios ngawi tray nga po ka stream mo jong nga juong bai pi namar ka finishing jong PM ka duna ba haman lagi games PL kai ba ka frags pi shim kills ba pi shim bon finish ba hadel apoy 1v1 on artli team am pi freeze no pa na kalinga jong PM juyo ya chicken dina balik kai ka bajia ya pi ha itu yung ta pa de Ngi bod frago plat sekadam dan IGL ngasyu share up di. Okay. Ngana mudun pidi IGL kan. Te kabomot pimya don IGL kan pidi. Dan share lah Indonesia. Te to kamle nga tharai na ngan mon ajing mo de pikandian ala kalong kum ta kadon kam pi banan IGL way adis photo way ru flaggers baru gede bande gi flaggers si borkhon long hunrei mo ki assaulter ru gede hiban ya yo flags kambun mo handai at least ni haban don la ban long assaulter baro handai at least pi hab ban ya plan hana mata ga game at the last moment de bandon IGL kam de ban chu ayu mo ngam de ba batai start mo le si kata ga experience ka jonga ngai ina ka por bagi teams bagi juele kom ta mo te to kamle le so tanat ngalai itu pi mata pi sa hai pada nakalian jong pi Asa amolai. sa mulai baru ya sa mulai Tiki tumak hai sa mulai. oh okay and then Venom Anyway, Masa barek lah. sa bareng okay tinggal iba PL kai ba and I wish pada and I really wish pada ba haga BGIS jo kan ngasnam ko mantam pide ban persang biasa isin and do one thing Okay. persang ngaling akwa ekran ya piru mo nuno lang na sen na jubilan divine esport ngi kloy bala na ki players ki long willing ban ayu ngen IN3 ya PCA ban persang ban ni le sen kan sadon ka por ngela ban hot le sen I trial ki don ki team ding wir ki team persang ban kontak ban I trial ya ki ban represent no yang ngi jubilan divine esport kumju ki kloy ban kasan kam de fully sponsor long re adis pinale hi ta mangini kasan mangi ka bangi la ina kali jangi kan mangi iba ki kena ki badan sap ngi kloy ban shim kan de ka kubor ya baro tapi piadon lang ni apo ka interview ko jonga ni posting jonga ni plan bet bada ki kasi jonga kim de banang si team na ni arti makin represent apo BJS da kumno more than 4-5 team na mangi iba kita ni top player apo mi halia ka jongi ina i gan si sa ta kamle le show on teto kamle le congratulations for the chicken dinner and we'll see you on the final I think dan bok when you are top 9 mo ni klan padi ya match point do te ngina ikut ni syakmat and all the best na kalinga jong kisay si Sen Pat mo. Kumle shibun pilawan ang niya. Kumle shibun ba James. Okay to. Please share, like and subscribe sa Jubilan Divine Esports bat ka JDX James channel. Kalang ba ang you. Ne onglam na kalinga jong pisi kandiat. Subscribe so lang like, ya share mo, Iba James. Yes. Ya, full support Iba James. Thank you very much. Thank you very much. Tang ba kasulong na community, Ba James. Okay. Kasulong na tang community, boleh dah long ta kan dengan lek kai ba da perform bahai itu. Bun sian nanggi bun bet tanggi ba bisni dah, pan bet tang POV. Nilai lek kai la aslam nama. Kalau ngaku aban pensai hal live kan nice very nice pengen orang ni mau ngana example ngana irung ilai lek kai dari bahag te kata ngilai siapa bro bahag la kata la atas nem te ngirung ngidang yap itu ngidang yap him dera ong ba should dominate bet every game every scrims ta daripada ngaling no datang should dominate pada kawai pat POV bet
POV yok kill bun POV dabom yok kill Syaben Syaben. belum tate Kadai. Tengok ngai pi kawai na example mo. Ya uding so ubah so bahayam baru ki kawang mau teh. Fitip na. Tika julong kon tai kan. Ya uding so ubah so ki kawang mau. Ti fitip men sarong kan ong mentang ne po chat ong ne po chat mentang po stream jangan ong. Ong kitu ki bom ler mi sabar. Kan mau. Ngi pada gue ngim bench ya dalam ikut ni berkeliang. Nice. Thank you very much. Respect. So talak sisa kai ka papi ong. Te kublai long shibut. humble beta Bi kadai sisa kata mo. Te ngana kali ka jongan dengan penong nam ta jong pi. Mala so tu mementa la so sharai hi berkhoi nadu ka game bala stang kan kong mo. Kle pan POV pi denam. Te ngaru ngasu ba kadai hi ka hok ko joki bagi pan to kam le mo. Ha ka jing ele kai ka doni ka jing snow le se ka jing nomor pi klan de pi. Siapa palat pi klan jangan ta dengan nomlanda. Ngani ka obet you're the top team right now in Meghalaya. Nge jangan se. Pida pilihan pimpinan RUM ngalapet stream ki stream ade Meghalaya ngalap phaya PCM pila day one of the best team mantap Meghalaya ne tu pi. Takadau keep it up. Be continue what you do and consistency is a must for them. Ma kam day ban change kata. And win mark kelet ya kita kinong Mak kelet ya kita ki bar khoi ki ba kini we ki slow. Ba pi day em hơi trên bà James em ngõ khăn te mentah ni bapidan hani badan live te mar bagi bapet lu ken tip te ki bapet lu ken tip te bakin numpan keluar te POV ada pimi hi pi siat hi ubrio bala le kai babet te pimi hi siat hi pipan POV keluar hi tengi bomring video pe te kafun badap space te ngimdan datang pisah ban tap ru bomring video man ka game every game pan POV na to game bang ngimring te kalong kemtagan ka em That's a good point. Tamato kami lay. Ben and then Kulis and then Venom kertang Joshua. Josh. Joshua. Josh, I'll see you in the final and prepare for yourself. Namara ka final ngani tu ipi kandiat sa sisin. Ka final am ngan le tik kumbale be international level looks na syadong. So tu ba ngada pi Kalau ko ba James ngen stang no nadu baje ai thrang ang final namar ba ngen le adu 6 match in kada Independence Day mo Andrew game Kada yesterday. Aduh. Saturday. Saturday te Andrew baje tang kamu kitu ki baya let kai kita semut kala jenjar ide banyawan be dah. Andrew Games in 7 bet lang len nangalingan jongar ngen 7 bet nangalingan jongar ka pangalai mo hapo chat ngeni aktif sama nama ke abon team amlan. hapo chat ngeni aktif ngen saya chat ngen sa sna da ka line bade ban ate baro team leaders ten saya pen semua hapo chat ada pisu de sa match ne Andrew match ka shonga pi tang bang advance room bet kumbalong mandakas ngi hiru kumju basam. Kabas. Okay, thank you very much. Tak Pak James. Tak boleh pun sibuk film. Thank you. Tak boleh firma Pak James. Kalau dapat Miramar kapiang ni bele kai mana? Kabiang kabas kung tu ka zone ru. Kastat. Kebiang. Oh, okay ta. Thank you very much. Thank you. So tenang dia lagi tim veteran play la kai Aslam. Kita feedback bang Indon kam na kalian jong pi ki players mo ki balai la kai Aslam and hopefully we'll see you in the national level pada punya compete kampa. Mo. Love you guys and we'll meet you again on the next tournament mo. Which one? Ki points pun Okay. Bisa pedi nak senang ki points mantama yang saya pet tu. Tahu. Thank you. Tahu James. Te hang tu bio i ka tim Z chahe I mean team Colis ka baki kila yo chicken dinner kla ai ke interview ko jong ki bat kila ongru ya kitu ki bapan POV waju pan kul marthan se habangi de ki pro nada pimler waju ong se bagi ngile tok te kadai sisa kataru namar maki kila kana du mansim lai ib kila kai ba te kamde namar dala pro ka fair pi enyat da kum nu ma te sa sisin pan kumle shimuna ki chat hang ni ngan shimen ka chat hang ni mentai bagila da tho manne bang akum klet ban pensngo ya gunshot na po jongka stream te so sorry na kalinga jonga bang akum close ya ka gunshot kum tu ka ja kala ban tu kam le ngan sale ba ka final te di baro an ka tho ang to te hot to gunshot anan kozo san yang mai pen he ka stream gunshot sound okay me iru la pen sngo gunshot sound bang am yo sngo
ya le bhangan select player na banta ka PMGO Pakistan. Konsusan. Ay, to Dolph 30 ong ai ba Josh. Ay, yes, ya ka team Venom, team Colis mo. Z Chahe mi Shabar. Ay, ngilay mata ki supporters yung team Z Chahe. Kilong very against ya ka team Colis mo. Kan mo na gaway. Gladon mo kibaya rival mo ta, gladon rival mo. Gladon rival mata. Ngai i tim si chai lai kadi kati boy nakikitim betebit bagi dan veteran. Manta pada kiale kala rival berkat tim Jong I Colis they became a rival. To kami lai tamba itana pada game rival on a game but friends. Aga jing yade pada polok maha bayar kai sotanat kade hi banela kai sotanat hi baru khoi. Dengan dapat ina senan ki points. Na kalian ngajongan penina senan ki points hang ni te katu na kalian jumpi ki chat baru kai POE ya ka jingela kai jungi players baro ngaru ngala itnat baro kala itnat ngilai songshin tangba what are the team who are on the top 9 on the group A group A dengan pet menta ngan peni ya pi menta ha ka group A mano bay urung sa ka grand finale on the 15th Independence Day mo. Kalau ada benar Independence Cup kan ni mo kasi siya. Dito kami nilay. So these are the team on ha? Perkenalan no? Ano Independence Cup mo si Sato. Kini di team kebanrong siya ka team Jong ka top 9 baro na kanika group A kin poy siya ka final. Team Colis are on the top 56 points kila. Dominance she's non ya kalobi mandakasngi. Bat ka team Z Chahe kawan ba ar hadu live pra points kalayo total points ka jongki. Bat ka Frax na kalian jong Colis kiyo 35 na ka team Z Chahe kiyo 22. Kadang jingla kay jaja imat kasdang baik lalong balay ba South of G basan speak. Man riu langru banyo ka Mets ba pra maram ba kendai ka Infinity. Bat kaladu no baru ngadi ka ya baik Divine la. Yapraw ka Belerian ka Joy XX na kalian jong iklam yo ya kay nakasingam tip na kadaw yu iman bakim lat ngatray. Dito kami lay Joy XX will play again on the next time. Pimday banja mo ngar nga kwai ibay PVP da pia 3 man kalian jong pido. Di katu kitim hi kitim tumay. Oh okay. Te katung yi katung lay i baki teams bandrung Shaka final haka Independence Cup ngai ka tengok mo. Ha? Ano Independence Cup imat haray mo. Si Shaka klan Independence Day na kaday mo. Ano Independence Cup hi. Ay, so nice. Ito kina ki team di ba? Poy Shaka final team top 9 kin poy Infinity, Maram, Mets, Langro, Speak, Top G, Stangbet, anan Z Chahe ba team Colis. Te pila yu na po kayo. Ngilapan i-live iki point hoy Frankie talang how to pilapan pet plus ang to Kosan San TK Venom Josh most underrated players of this tournament. Yes, nga nga suba kaday siya katakabaong nakaliang jang ini comments na Kosan underrated players na ka team yahapo ni ka tournament ka jongi. Tama not now, not anymore. Best player in this tournament. Nginam ay best player in this tournament tangbangin sa pet pade ka final kan long kumno. Ngila banjit nga try final da ko ngin le pi naman ngin yo lut pi jing ken mor khot mo dengan sa persana ngalingan jongi te kat tu hiperlock manta kami ngan super marami yang sa shisin kadon sa ka ada kanjing penbana ba tarik keempat bu are yan ngalit ayu kum nunto क्या कर रहे हैं हम budak dur jengit tang mang ngalik nyot kelapan manta ka waikiti te sa shisen pat ngaku awan peni pi hang ne ha screen sa shisen kakasi Pirates kan penlong ya tournament ka ba 30,000 prize pool play i hang ne post screen follow ya ka Kasi Pirates Esports Instagram na kamlagi jing tiba company pila bon contact number ru an pulay hang ni ba Kasi Pirates Esports Tournament Fight Loots and Conquer Kasi Pirates Esports book your slot and be the champion. Entry fees sun sparring camp advance room for all matches. Squad type TPP kima kidetang lightly kadetang kaya Miramar
Iranggil miramar berondo price pool gede tang kitu hi kiba piyo iye poka screen but kitu hi pila ban kontak pada ya ki jing don kam ki jong pi nakabanta bandrung first place kini 4000 second rew saw lai ar sanspa ar hajar khatan spa bachi hajar hadu 8 place kin siu ya ka price pool kumju contact number pila ban kontak kade 7005905138 Batu kumju pilaban WhatsApp ho kini number berarti 936276196 bat sa connect bat ki yakini ki par khoi kijing nan kam jong primo te nakale jong angkat tu hingla lawan penkut na ban tak sing la penkut kloi so tanat sisa sisa da penkut kloi mo kam so tanat ki bar khoi te nakale jong sa isen please share like and subscribe na ngaliang jong nga ka JD James JDX James channel barangkat kumju semua bahaman follow yakijing tip ki ba company ha ka bay day bat ka yakijing tip ba company ha ka bay day bat ka bat ka Jubilan Divine Esports kila ban kontak yangi kila ban I mean like follow yangi Instagram ke page ke jangi website ke jangi kumju ki babun kita namin ang panlek ang nisya kamat bat nakalingan jong arungan persang naman bangahin ni kasingan itu okay pinga dan jing hitom pi kendiat bangamla bahaban breeding kendiat kadon jing nadung macam kena ada di sistem tak tahu kakaran ngadung kam set kemut kemudian siam set kemut kemudian long dan problem kena hamat sumarel deru tengah hamat pendap kan di kam kulai kita nama terbangalang andai apa lagi ibu kasingan kisong shit why not ngin penlebet ngin marabet mo kita saya sisin thank you very much let's call it a night and see you until tomorrow bye bye tata good night Good night, bro. love you good night mo